Ladies and gentlemen, please welcome Muzaha. Make your man look good. Contoh sekarang ni, tadi pegang-pegang tangan dia, naikkan status kelakian dia tau. Adakah benda ni faktornya disebabkan lelaki dah jadi lembik lah sekarang ni? I would like to put it in one word, which is purpose over pleasure. So some people out there, they're just purely stupid. They're lazy to do their best. Tapi at the end of the day, all comes back to you. Dia bagi nasihat tu tak ada rasa macam tak takut kena kecam ke? Kecaman tu bro, biasa. Pain every obstacle I went through made who I am today. Orang tak nak divorce sebabkan malu. What do you think about those kind of parents? Kau tak malu dengan Allah ke? Learn how to fix your relationship with your wife. Ada tak kata-kata kepada para suami-suami di luar sana? Kalau kau gemuk, jangan cakap kau bahagia. Kau malas. You don't compare your wife or your partner to somebody else. If somebody is going to try to touch your wife and you can't beat the body, you ain't a man. Macam mana kita punya episod kali ni. Assalamualaikum. 大家好 Selamat datang ke Melayu Cina Podcast. Okay guys, episod kita kali ni rasanya you guys kenal tetamu kita hari ni. Siapa tu? Siapa tu kan? Dia memang famous dekat TikTok sekarang ni. Oh. So saya rasa saya kenal tak? Kenal? Kenal. Dia banyak buat konten yang banyak TikTok, motivasi. Okay. Itu Dan ganas-ganas juga. Ganas-ganas. Itu je, TikTok dengan motivasi je ke? Relationship semua lah. Betul-betul. Dan konten-konten tetamu kita pada hari ni ada yang ramai setuju dan ada juga yang ramai tak berapa setuju. Tapi yang menariknya kan guys kan, kenapa saya nak bawa juga tetamu kita datang ke studio kita pada hari ni, disebabkan dia ada pendirian dia sendiri. Pendirian dia tak kisah pun orang nak hentam dia ke, orang setuju ke, I don't care, dia kata kan, I don't mind, as long apa yang dia bagi tahu dia dah jalankan dia punya tanggungjawab. So guys, tak nak intro lama-lama, ladies and gentlemen, please welcome Muzaha. Apa khabar Muzaha? Alhamdulillah bro, I'm doing good. Alhamdulillah. How are you? Sebelum kita nak mulakan lah, sebelum kita nak mulakan kita punya podcast, boleh tak Mus boleh perkenalkan diri tak? Nama saya Muhammad Zaid Harisah. Ramai yang DM saya kata pasal Muzaha kan. So Muzaha is actually singkatan kepada my full name. Okay. Muhammad Mu Zaid Za Harisah. Oh. Muzaha. Yes, so that's how I got the name lah. Thinking a few name letak nama Muhammad Zaid Harisah macam simple sangat. So I was looking for a name where macam dia unique to the extent that bila tekan kat Google akan keluar Muzaha. Kalau Muhammad Zaid ramai yang keluar. So Muzaha senang sikit nak keluar. So I just chose it lah. Oh, nama tu macam unik dia punya nama kan. Betul juga kalau Muhammad Zaid dah banyak kan. So saya pun kena tukar lah. Saya punya ialah Azdan. So Mus sekarang you tengah buat apa? Ada kerja ke, buat bisnes ke apa? Sekarang kerja biasa-biasa lah. Just a regular 9 to 5 for now. But Alhamdulillah lepas Allah bagi rezeki grow melalui online kan, melalui TikTok dan sebagainya. So now I'm actually reaching my hands out to few opportunities out there lah. Like online business and stuff lah. Macam I think ramai yang tahu pasal Tuan Azri Walter punya Walter University. Okay. So I might join him lah insyaAllah this month. You kenal Azri Walter lah? Tak kenal directly, personally mesti tak kenal. Sebab dia kat sana, saya kat sini. Dia top G, saya big G. Belum sampai sana lagi. So tapi tengok dia punya testimoni, dia punya ajaran, dia punya mindset, principles, I believe that he's somebody that I can follow lah. So memang dah lama di dalam social media punya platform lah, TikTok tu. Siapa? You maksudnya? Me actually I started last year. Wow. Last year dalam alamak April lah I think. May or April macam tu. Sorry, March or April. So what I was doing was I just posting picture of myself and then motivation quotes. Itu je. I was just doing that. Masa saya buat tu I menganggur, I tak bekerja. I baru je berkahwin. So I resign my job dekat KL. I pindah dekat Negeri Sembilan. Lepas dah berkahwin, my wife was working. Dia tanggung saya for 2 months. So that time I start buat content. Saya duduk rumah tak buat apa, buat content kan. Dan lepas dapat kerja, sekarang dia pula duduk rumah. So now I'm just taking care of her now, Alhamdulillah. Thank God lah, dia memang utamakan ibadah pernikahan. She don't really mind about the money and stuff, right? So started last year, around awal-awal tahun sikit, tahun lepas. And here we are now lah. Oh, Yeah. Rasanya ini contoh yang baik kalau stay dekat rumah, jangan apa-apa pun tak buat. Boleh post konten. Mana tahu boleh jadi macam Muzaha nanti. But at kan. that time when I was posting, right, I was thinking like, dah lah tak bekerja, motivation content apa benda. Menganggur tak kerja, bini tanggung kan. tapi orang tak tahu kan you menganggur. You bagi tahu lah. Sekarang tahulah, aku dah bagi tahu. Oh betul juga kan. Yeah. So bagi motivation, Mamat ni siapa kan? Bagi That time pun tak nak masuk FYP pun, 270 views, then 100 views, 80 views. Baru start, I started with 197 followers. And all those people are just like
I follow then they follow back. Macam tu lah, orang-orang macam tu je lah. So macam mana you boleh tiba-tiba viral dekat TikTok tu? The first content of mine yang masuk FYP sampai 800,000 views was actually DMA, tentang DMA Islam lah. Okay. So that time DMA Islam cakap pasal kos seni tari, Meskom. He was talking about that topic lah. So at that time, I just letak gambar saya macam ni. Gambar macam tu, just a stupid picture kan. My wife just simply took a random picture of me. I just letak gambar tu. And then I cakap kat atas, DMA Islam cakap pasal something, I can't remember. Meskom seni tadi korang bising. Yang artis hari-hari buat maksiat korang tak ada masalah. So I just, something like that lah, letak macam tu kan. And then masa tu I dah mengantuk, malam nak tidur. But you know what, just let me post this lah kan. Then bangun esok nampak dah berpuluh ribu views. I got excited lah, macam oh inilah maksud FYP. Because I tengah belajar lagi tentang algoritma TikTok semua, tak pasti lagi macam mana kan. Saja-saja post je. Never really hope to boom kau-kau kan. Then after that, I was forced to create videos lah. Because I'm like sekarang dah masuk FYP ni, dah hampir 1 juta views. It will be stupid of me just post pictures kan. So why not I start making videos. And a friend of mine, nama TikTok dia Mufazi, nama penuh dia Muhammad Fakrul Razi. Nama saya Muzah, saya ambil daripada dia lah. Sebab Muhammad Mu, Fakrul Fa, Razi Z, Mufazi. So itu saya dapat ilham letak Muzaha. So this guy told me, bro, I think the world needs your voice. You need to start speaking out. Kau selalu letak kat status WhatsApp. So why not just letak dekat TikTok ke sama ada social media accounts kan. So I was like, you know what, alang-alang dah boom macam ni, dah hampir 1 juta views, why not I start making videos and just talking lah. So itu yang saya start. I start buat video, bercakap dengan orang semua tu. Then it was just uphill from there lah. Alhamdulillah. You tak ada rasa waktu buat video you bagi nasihat tu, tak ada rasa macam tak takut kena kecam ke? Tak kisah. Bro, I was in the sales industry for 5 years bro. Pasal tu bila aku tu Azlan prototype, memang aku boleh relate. Because I was there for 5 years. Bekerja, berjumpa dengan orang and stuff kan. So kecaman tu bro, biasa lah bro. Dah terlalu biasa lah. So I was like, dah biasa bercakap dengan orang. Dah biasa bercakap dekat public and stuff kan. So it wasn't really a big issue for me lah. So tadi Mus kata Mus dah berkahwin kan? Yep. Baru lagi? Tahun lepas. Tahun lepas masih macam kita lah. Ya. Masih baru lagi lah. Ingat tarik. Honeymoon phase. Cuba ingat bila tarik Dia 25 dah lupa Januari. ulang tahun. 25 Januari. 25 Januari. Ui, you lebih awal 1 bulan lah. Ya. Oh ya ke? Yes. So you guys got me 2 years back lah. Sekejap. Oh February lah last year. February. Ya, Okay. Awal 1 bulan. Kitanya Alhamdulillah. Februari. Alhamdulillah lah. Bless you both. Okay lah, kita tadi I dah dengar you punya background pasal macam mana you masuk ke TikTok. Dan I rasa you viral adalah sebabkan you punya bold punya statement. You hentam je, tak kisahlah apa benda kan, betul tak? Yes. Tapi I nak tanya you satu soalan. I rasa memang rakyat Malaysia kena tahu about this. Pasal isu semasa iaitu suami. Sekarang ni ramai yang tak jalankan tanggungjawab. What do you think about that? I think there's like many reasons. Antara sebabnya background, mak ayah tak ajar, kawan-kawan and all this thing kan. But at the end of the day, it comes to diri suami tu sendiri. Ramai yang cakap, okay, mungkin suami tu kawan-kawan suami tu macam mana, mungkin dia stress kat tempat kerja, mungkin itu, mungkin dia ni. Tapi at the end of the day, all comes back to you. What are you gonna do? Okay, kawan-kawan kau siapa yang pilih? Kau yang pilih. Kau stress kat kerja, siapa yang memilih untuk for you to be weak, that kau tak boleh handle stress? For example kan, dan contoh macam ada suami-suami dekat luar tu yang contohnya kena kencing manis, terpotong kaki dan sebagainya. Siapa suruh 10 tahun kau makan manis kau tak jaga diri? So it all comes back to you. So kau lelaki tak bertanggungjawab. Adakah sebab kau tak bertanggungjawab sebab kau memang jenis yang tak pandai bertanggungjawab, ataupun kau tak nak pandaikan diri? Kau lelaki ramai yang bodoh dekat luar tu. Some people out there they're just purely stupid. But most of them are just arrogant. They're lazy to do their best. So macam lelaki tak hilangkan tanggungjawab kan. Contoh kata gaji I 2,000 je. So terima apa yang ada. Kenapa tak buat terbaik jadikan 2,500? Kenapa tak buat terbaik jadikan dia 3,000? Why are you not doing that? So the question is, it all comes back to this one question. Bila kita bernikah, especially for Muslims, right? Bila bernikah, kita kena faham pernikahan tu adalah ibadah. So kau bernikah sebab ibadah ke sebab cinta? Sebab kalau betul bernikah kalau kau betul bernikah kerana ibadah, I don't think you'll fall terlalu jauh. Sebab ibadah mah kerana Allah, kau kena buat terbaik bro. No excuses. Kerana Allah's watching. Kau kena buat terbaik. So benda tu tak ada, itu yang jadi curang lah. Tiba-tiba kena tangkap makan dengan perempuan dalam kereta lah. You know, kes-kes tangkap dalam hotel dan sebagainya. Because of this lah. Sebab diorang tak letak Allah as the center of in their marriage. Sebab pernikahan tu adalah ibadah. So sekarang korang berkahwin ke korang bernikah?
So kalau kau betul faham pernikahan tu adalah satu ibadah, I don't think you'll fall too short because you'll always do your best. That's the reason dalam marriage ramai juga yang DM tanya macam mana cari seorang lelaki yang baik, seorang lelaki yang baik dan sebagainya kan. Ya, I pun cakap, lah lelaki yang baik. Nak kahwin dulu boleh tak dah? Habis kiri. Okay, sayang, please don't get mad. Oi, bahaya tu. Ada je DM sebenarnya, but tu cerita lain lah. Okay. So basically aku just bagi tahu yang kita nak cari lelaki yang baik ni. For example, lelaki yang bertanggungjawab dan sebagainya kan, yang bertanggungjawab. Tak cukup kita hanya tengok solat dia cukup. Tak cukup tengok aurat dia cukup. Tak cukup benda-benda tu semua. Because every manusia dekat dunia ni, be it female or male kan, we all fall short. We all have flaws. Kita semua akan buat silap. So there's no big deal about that. Pasal tu, the objective point here is pandang pernikahan sebagai ibadah. It means itu dah jadi tanggungjawab kau dah. So kalau kau betul bernikah kerana Allah, and you really believe that pernikahan ni adalah satu ibadah, satu amanah yang Allah bagi aku kena pegang teguh benda lah ni. If you do that, kau masih akan buat dosa, tak ada orang perfect. Betul. But you'll always do your best untuk betulkan diri sebab kau faham ini adalah ibadah. Ibadah kau tak boleh buat main. Faham kan? Faham. So these people bagi aku mungkin sebab dia kahwin semata-mata nak kahwin sebab dah jatuh cinta, kahwin lah. So berkapul untuk 5-6 tahun, bermaksiat 5-6 tahun, dan sekali berkahwin buat gagah. So at the end of the day, mana ibadahnya? Faham tak? So kalau kita letak, again, coming back to my point, which is kalau kita nak bernikah kerana Allah and pandang pernikahan ini sebagai satu ibadah, insya-Allah we won't fall too back, we won't fall too short. Kita mesti akan ada flaws. Nobody is perfect. Mungkin akan ada orang manusia kat luar tu yang walaupun kahwin kerana ibadah tetap bercerai. As long apa diorang nak buat terbaik. Ini tak buat terbaik langsung, bila jadi apa-apa laki tu tak bertanggungjawab lah, bini aku macam tu lah, macam ni lah. So itu yang jadi masalahnya. Ramai orang kata cuci tangan, sepatutnya kita kena tanggal baju lah. Tapi Kita kan betul-betul macam apa yang berlaku kan, macam tadi kan pasal soal dia tak jalankan tanggungjawab. Let's say lah waktu dia nak berkahwin dia ada semua dari segi harta, jaga solat apa semua. Tapi kita tak tahu kan in the future kemungkinan dari segi rezeki dia kena berhenti kerja ke, so dia akan lack of cash. So dan dia akan bagi alasan lah, abang sekarang, dulu abang okey, sekarang abang dah tak okey, dia bagi tahu dekat isteri dia, betul tak? So dia dah kekurangan dari segi tanggungjawab. So adakah benda tu pun salah satu faktor? Dia sebenarnya tak kekurangan bertanggungjawab, dia kekurangan duit je. Yalah, maksudnya dari segi maybe dia akan lack of cash, dia akan susah nak jaga bagi duit makan minum, dia akan maybe kenderaan pun maybe lepas ni dah takkan ada. Sebelum ni bawa kereta, so lepas ni maybe tak ada kereta, kena pergi maybe naik bas ke. So benda tu dah jadi kekurangan, betul tak? Faham? Dan kepada seseorang isteri tu, dia akan persoalkan lah benda tu. So itu yang berlaku sekarang ni dekat masyarakat sekarang. So dia anggap macam lelaki tu dah tak bertanggungjawab. So tapi yang tadi you cakap sebabkan dia kena, seseorang tu kena berkahwin sebabkan ibadah pada peringkat awal. Ya, I faham. Maksudnya peringkat awal tu okey, tapi yang dah berlaku ni, faham tak? Yang dah berlaku. Yang dah berlaku faham. ni, yang diorang tak jalankan tanggungjawab ni yang berlaku sekarang ni, betul tak? So there are cases. Ya. Maksudnya dari masa nak kahwin dia okey lagi dari Betul. segi tanggungjawab dengan keupayaan. So lepas tu after a few years dia ada changes, maksudnya macam tu kan. Ya. Itu yang Benda tu dah jadi kan. Kan sekarang ni you talking about husband yang tanggungjawab. It means you already got married mah kan. So I understand your point. So about that, pasal yang dah berkahwin yang sekarang tiba-tiba tak bertanggungjawab dan sebagainya kan. Alhamdulillah. Apa sebab diorang tak bertanggungjawab? Honestly, this is very subjective mah kan. It's very broad. So dia ada sebab dan sebagainya kan. But I would like to put it in one word, which is purpose over pleasure. Purpose over pleasure. If you put your purpose first and your pleasure second, you will never fall short, bro. So sekarang bro, for example bro, like sekarang aku sebelum ni 117 kilo, sekarang 105 kilo lebih ke apa. I'm working out to get my body lah kan. My pleasure, I love minum Nescafe Ice. I love it. Tea apa, boba kat apa, makan-makan boba. I just love that kind of drinks bro. Bila tak minum rasa macam pelik sebab I love sugar. But that is my pleasure. Aku kena cut pleasure, aku fokus on my purpose. Kesihatan aku untuk anak bini aku. Faham tak? So if you put purpose over pleasure, you won't fall short. So kenapa tanggungjawab tu diorang tak bertanggungjawab dah sekarang ni? Apa sebabnya sebenarnya? Because dia utamakan dia punya pleasure lah, which is malas. Dan perempuan lain nak ikut, curang sana sini, tak takut Allah dan sebagainya. So bila benda-benda macam ni terjadi, purpose kau jatuh. Bila purpose kau jatuh, kau jadi tak bertanggungjawab lah. Because bertanggungjawab bukan pleasure bro.
Bro, who the hell is it? There's no way on earth responsibility gives you pleasure. Oh, I'm so happy to be responsible man. No, it is tough. It is not easy to istiqomah untuk bertanggungjawab sentiasa, but you still gonna do it regardless because that is your purpose. So they lack purpose lah bro. They Diorang have lebih purpose. kepada pleasure. Contoh balik rumah penat main Mobile Legend 3-4 jam, bini kau tinggalkan. Kau sibuk kejar rank rank Mythic Glory, tapi rank suami kau tak nak You kejar. tahu macam you main juga Come on man. Rank apa sekarang? Dah tukar season, dah jadi bapak semua, so macam Grandmaster slow lah. sikit lah. Tak ada. Come on man. Okay, faham. Yeah, so itu masalahnya. The people nowadays are just looking for pleasure. They're just looking for constant dopamine untuk fill up their heads. So itu yang jadi masalahnya. Itu macam contoh pasal apa ni, I'm sorry to say this lah, kau tu AI team yang berapa-berapa influencer yang buat benda-benda yang terang-terang maksiat, terang-terang tai tak guna ni kan. If there is a man comes back home to his wife and kids, makan-makan, pergi buka YouTube, layan tu, I'm like, cut him off. What kind of a man lain AI team bro? So my point is, when they are too focused on looking for pleasure, hilang je punya purpose lah. Tu masalahnya. Because bertanggungjawab not easy bro. It's not easy for to set up all of this man. But you got it done regardless. Your pleasure right now, kalau boleh nak tidur. Kalau boleh aku nak tidur bro, peluk bini. Betul. Seriously bro, I'm just really tired man. Jadi bapak ni lagi, first time dad. And sama anak aku pula tak kena dengan susu, nak tukar susu dan sebagainya. I was like, man, it is a headache, but it is what it is. I'm a man. I gotta get things done. It's not easy bro. Payah. Tapi kena buat lah. Purpose mah. Itulah sebabnya. Betul. Pleasure lebih sangat dalam kehidupan. Yeah. Kehidupan terlalu senang. Yeah, so solusi sudah ada. Set your purpose, right? Exactly. Yeah. Exactly. And then usually kita tengok online kan, lelaki perempuan cakap lelaki tak jalankan tanggungjawab, lelaki akan cakap perempuan sekarang, isteri sekarang dia kurang hormat terhadap suami. So apa pendapat Muzahaf lah? I think the reason. Can you repeat the first part of the question? The second part, isteri tak hormat suami. Yeah. The first part. Sebab usually kan Lelaki- online lelaki dengan perempuan dia ada pendapat masing-masing. Perempuan So- anggap lelaki tak bertanggungjawab kan tadi kan. Apa soalan macam mana? Perempuan lelaki pula rasa isteri sekarang kurang hormat terhadap suami. Okay, good question. Then Then the second one is isteri tak hormat pada suami lah. ya, so apa pendapat Zaid? First thing first, I told my wife before I got married. Sebelum I got married to my wife, I told her that if I ever once caught you post anything dekat any social media, walaupun you post it anonymously, tak ada orang kenal, tak ada gambar profile, nama pun nama lelaki, for example lah, husband I macam ni. If I caught you do that, talak satu. Oh. Don't play. Because kau kena jaga status kesuamian kau. Aku akan jaga status keisterian kau. I'll do my level best as a man, as a husband. I'll do everything. I may fall short in certain things, yes. Tapi memang aku akan buat yang terbaik. Itu janji aku. If you do that, it means you don't hormat your husband. Tengok dekat threads bro. Every time I open thread, there will be a lady talking bad about the husband. My husband like that. I was like, oh my god. I mean, I'm here thinking, what kind of a husband that guy is to allow the wife do this kan? Maksudnya kalau isteri tu cakap buruk pasal suami dekat social media lah. Even anonymous pun tak boleh. No, there's no way. That is first of all is haram. I can come to the objective point saying it's haram. And the second thing is, it is melainkan dia minta pendapat. Anonymously dia create account, dia kata okay, suami I balik penat kerja dan sebagainya, what should I do as a wife to make him feel good, for example. Ataupun every time sorry to say this, my husband minta untuk bersetubuh, untuk beribadah atas katil, kadang-kadang I rasa penat. Macam mana hilangkan rasa penat tu untuk I buat yang terbaik lain suami I, for example. If diorang cakap pasal suami I macam ni, you just complaining, you just writing, because at the end of the day yang akan reply komen-komen tu all perempuan-perempuan yang bodoh juga, akan support dia, you deserve better. At the end of the day dia bercerai. Lepas dia dah bercerai, nanti dia menyesal. Because there's one story dekat negara luar, this married couples. So perempuan ni punya kawan-kawan cakap dengan dia, just prank your husband that you want a divorce. Just prank. Cakap je macam tu. But later you buy him a cake lah. Just be happy with him lah kan. Dia tak nak buat because I love my husband so much. They were just too much in love. But sebab kawan-kawan bodoh, dia pun bodoh gila kawan-kawan dia. So when the husband came back, he was happy lah, hi sayang, kiss, blah 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 semua tu. And then this girl was like, I want a divorce. He just kept quiet lah, dia terduduk. But it was just a prank. The lady hugged him. After about few minutes, I'm so sorry, it was just a prank. My friends told me to do it, blah 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 kan.
But that was the last day he ever smiled in the house. Sebab tak respect suami. For a man, respect is everything. The moment air muka dia jatuh, you dah disrespect dia punya status, a man will still do what he has to do as a man, but you won't see him smile, you won't see him love you again. So after a few years, perempuan tu menyesal, perempuan tu terpaksa betul-betul bercerai. Because the man couldn't smile again. It can just be a prank, bro. But oh man, tak boleh, bro. If my wife do that to me, so I don't know how to smile already, bro. Walaupun it's just a prank, I'm like, no way, how can you have the heart to say that thing? Walaupun it's just a prank, I don't care. How can you do that? Status kesuamian kau cala macam tu je tak ada apa-apa. I think prank pun ada batas lah. Prank pun ada batas. I hate pranks. Contoh letak air, tiba-tiba air tu pedas. I'm like, bro, what is this? I don't like that. This is so weird. I like cute pranks. For example, macam go open the fridge, tengok, pregnancy test. Double for example, can double tick for example. So cute pranks is still fine lah, but this kind of pranks is stupid lah. And coming back to the point of saying that wanita tak respect suami and stuff kan. Honestly, if you ask yourself kan, kalau wanita ni tak terjebak dengan mana-mana social media, she won't be having this problem. Dia akan totally fine dengan dia punya husband. Walaupun husband dia hanya bawa kancil yang berkarat, pintu tutup pun terpaksa tutup betul-betul kalau tak hujan masuk. Walaupun dia bawa kereta macam tu, si isteri akan tetap respect dia. Social media spoil orang punya otak bro. Social media ni merosakkan relationship lah betul. maksudnya. Sebenarnya social media tak merosakkan diorang pun. Diorang yang merosakkan diri sendiri menggunakan social media. Nampak je benda lain, compare. Nampak benda lain, compare. Lepas tu pergi buka anonymous account, complain dekat thread. Respect apa? So that thing is wrong lah. Dan bila if social media dengan perempuan-perempuan yang feminis ni kan, yang memekak tak habis-habis kat luar tu, don't need a man lah, man is lah, itulah all this bullshit lah kan. So when this girl, seseorang yang memang bersyukur for everything dalam kehidupan dia, terjebak dengan benda-benda ni, dia akan fikir like, oh, my man shouldn't be like this, my man should be like this. Faham tak? Sebelum ni bersyukur je dapat suami ni sentiasa kerja keras. Social media merosakkan otak je orang. One of the social media yang selalu merosakkan otak ni Threads lah. Threads? Bro, aku tak boleh buka bro. Aku buka macam like, my god, I feel like deleting my Threads account tu. So that's why saya tak suka Threads. Hari tu kita ada macam discuss lah. Before this podcast kan kita ada discuss. My wife cakap, wah, dia tengok Threads, all the wife akan complain about the suami lah. Kalau macam yang you cakap tadi tu, complain pasal dia nak minta pendapat. Sebab benda tu kadang-kadang nak bercakap dengan suami agak susah, betul tak? Yeah. Jadi dia itu okey, betul tak? Itu Yeah. okey. Tapi yang jenis yang wah, suami I ni macam ni lah, macam ni. Wah, itu agak-agak cannot agak lah sensitif bro. sedikit Cannot lah bro. Like if you truly love your husband, you be doing that lah. lah. Betul. You so dumb. Kenapa? Okay, dia buat macam tu. Apa nak kata macam mana? Dapat jawapan tak ada soalan. Apa solution? Nothing. The problem is Dia dapat jawapan lah. Fine, you deserve better lah. Yeah, deserve better lah. You deserve Itu better. yang berlaku kes You should be perceraian. happy bla bla bla. Dia Yeah, lepas tu dia curang cantik bagus. Laki curang lah problem. Apa benda? Curang is curang lah, regardless of gender kan. That's the problem. Jadi sebenarnya if without the social media punya toxicity kan, honestly I believe many women out there would actually obey their husbands. Dia akan respect suami diorang tak ada masalah pun sebenarnya. Honestly kalau social media ni tak exist sangat, kalau tak ada masalah ni sangat, I think the majority of women would live a happy life with their husband. The problem comes when they start comparing. Contoh tak ada social media, don't compare dengan siapa? Jiran. Compare dengan anak-anak yang nampak dekat luar tu, itu je. Social media sekarang they compare with literally everybody because they see everything. They complain there, they write it out here, there, here. So tu yang jadi masalahnya tu. So dekat compare tu benda yang tak bagus. Bukan ke compare tu pun salah satu faktor untuk kita improve jadi lebih baik? Yes, betul bro. But imagine this. I'm sorry to say this. Again, I'm just going to give some few examples. Jangan terasa. If your wife come and tell you, see Muzaffar so handsome, why you like this? You make yourself handsome lah. You be like, walao. You go look at another guy and so. Faham tak? So if I compare, for example, I be like, sayang, talk to my wife, tengok perempuan tu tudung cantik je. Apa kata saya pakai tudung macam tu? She'll be like, kau gila kahwin dengan perempuan tu. So nak kata, if you want to compare yourself with your past self and see how much you're doing better in life, kudos, you should do that. That's what I always do every day. Contoh hari ni I buat 10 rep dumbbell. Okay. Semalam I buat 8 je. I bilang, okay cantik, I did better. At least, so you compare yourself with your past self lah. You don't compare your wife or your partner to somebody else. Because kita kena faham. I always say this, don't find somebody that's beautiful to the world. Find somebody that makes your world beautiful. So your wife is already making your world beautiful. So why must you compare her to somebody that's beautiful to the world? There's nothing to do with your world mah. So kenapa nak kena compare? And the other thing is love is accepting someone. Wait, let me susun ayat sikit. Aku lama tak guna perkataan ni.
Love is when you see perfections in imperfections itself. Love adalah bila kau nampak kesempurnaan dalam ketidaksempurnaan sendiri. So your wife tak sempurna. Tak ada manusia sempurna kat dunia ni. But she just makes your world 2 times better, 3 times better. She just makes you feel at peace. Your house becomes a home. Food becomes a meal. You get me, you know? So it's like so nice. Your bed becomes not only a place to sleep, but a place to rest, to dapatkan tenaga. Like you complete each other so much. And I be like, sayang, look at that girl. What the hell, bro? She's in my world. That girl is beautiful to the world. She makes my world beautiful. I'll compare. Macam tak kena lah. Tak boleh compare lah. Tak boleh compare lah, bro. Tapi kalau compare diri sendiri dengan diri kita yang sebelum ni, then yes, to see how much you're improving tak ada masalah. Because kalau kita compare dengan orang lain, if let's say kita letak from the relationship standpoint ke tepi and put personal standpoint again, tengok dunia luar ni, if I compare myself to you pun tak shock, bro. You got a different starting point in life. I got a different starting point. I was born a non-Muslim, you're born a Muslim. Kan betul kan? Kau born Islam kan? Ya, betul. Kan kau Melayu kan? Then for example like macam she's Chinese, she's very beautiful. I cannot compare me to her, bro. She got beauty privilege. Look at her, she's so beautiful. There's no way I can be like, see that guy take her to work. You also I handsome cannot get, bro. handsome privilege. Yeah, beautiful, handsome lain. So that's the thing lah. Kita tak boleh nak compare diri kita dengan orang lain sebab they all have different starting points and they got different incomes, different upbringing and stuff kan. So Betul. nak compare pun tak guna lah. Compare lah diri kita dengan diri kita yang sebelum ni. Betul. So tadi yang pasal you cakap social media merupakan one of the factor buatkan orang perempuan macam dah tak respect suami. Dan bila dia minta pendapat lah dekat gang-gang threads lah contohnya, suami saya macam ni, lepas tu dia orang pun cakap you deserve better lah apa. So bila ada benda macam tu kan, you deserve better, maksudnya dia suruh cari orang lain lah, betul tak? So itu yang berlaku perceraian. And sekarang ni dari segi statistik, kes perceraian dah makin teruk. It's crazy high. I pergi All-time hari tu high. dekat mahkamah, every single day orang pergi, ada je kes nak cerai. So apa sebenarnya punca sebenarnya? Bro, like nak kata macam mana, ada yang kata sebab we grew apart, sebab apa ni dah tak rasa macam I mean kalau curang tu can't do much lah. Kau dah curang, kau bodoh pergi curang buat apa, mesti Walaupun lelaki curang ke perempuan, itu for memang me dah tak boleh lah, bro. Contoh dia talking about curang for a bit lah kan. Aku curang lain dengan perempuan curang. Kalau aku curang, value aku tak jatuh. Perempuan curang, value dia jatuh. Kenapa Because macam tu women pula? are born up on top of the mountain. Kita lelaki, we are born in the valleys around the mountain. Our masculinity is judged by how far we climb the mountain. Women punya femininity is judged by how far she falls. So ibarat macam ni lah, bro. The more cars you drive, you become a pro driver, right? But the car has been through many drivers already. So value jatuh. Second hand, third hand, fourth hand. Kau faham tak? Faham tak? Kalau kau drive 10 kereta, kau drive 10 kereta, let's say lah kau drive dalam 100 biji kereta, kau akan jadi driver yang lagi bagus. Tapi satu kereta yang telah dipakai oleh 100 lebih orang, tak ada, kereta tu akan lunyai sikit. Ada 100 different owners yang tekan dia kau, kereta akan lunyai. So women are the cars. So you need, pasal tu it's very important for women to preserve their femininity. Faham tak? And lelaki, let's say, I'm sorry for my language, kalau aku pergi tidur dengan 10-15 perempuan, value aku tak akan jatuh. Perempuan akan jatuh. It is like that sebab femininity, bro. Pasal tu femininity, women are born with value. Diorang kena jaga value diorang. Lelaki tak ada value, kita kena build value kita. Like bro, if you are broke, fat, duduk rumah, isap okok, main game, value kau jatuh. Because you don't do any of that, kau berdisiplin, kau fokus purpose kau, you achieve a beautiful wife like her. Kalau tak, she'll be like, siapa siap dia ni kan? Siapa duduk tepi jalan main game, gemuk ke dempul macam tu kan? So that's the thing. So because you are in a very high value status right now, she sees that you're gonna be a very good husband and kau akan bagi dia value yang banyak dalam kehidupan dia. She and eventually fell in love with you lah. So basically my point is this. Ni aku bagi contoh if I sleep with 10, 20, 30 girls, aku punya value takkan jatuh. Tapi aku tetap berdosa. Itu dosa, aku takkan nafikan. Dosa. Perempuan pula, kalau tidur dengan 10 lebih lelaki ke apa ke, value dia akan jatuh. And dia pun tetap berdosa. So there's two ways to look at it. First, in terms of value aku takkan jatuh. Secondly, dosa tetap dosa. Pasal tu, kes curang aku cakap lelaki ke perempuan ke, curang tetap curang. Curang is still wrong. Sebab from the objective standpoint, iaitu pernikahan tu ibadah. So kalau lelaki curang ke dengan perempuan lain, perempuan curang dengan lelaki lain, tetap haram, tetap salah. Walaupun value lelaki ni tak jatuh, it is haram, it is wrong. You cannot do that. Sebab kau menjatuhkan value perempuan lain mah. Okay. Nah itulah dia. Kalau kau betul nak dengan perempuan lain, poligami lah, buatlah benda halal. Kenapa drama sangat nak keluar? Sebab kau tak takut Allah.
Yang kau tahu kau nak makan, kau nak nafsu, kau dipuaskan je. Because at the end of the day, I'm sorry for my language, at the end of the day, lepas lelaki ejaculate his sperm, he's done. Macam okay, lega lah. So sayang wife dia kejap buat kopi ke, start sambung kerja ke, done. So kenapa kau nak kena curang? You can do that with your wife what? Kenapa? Again, purpose over pleasure lah. Purpose adalah wife, pleasure adalah perempuan lain sebab badan baru mah. Kan kulit baru kau tak pernah sentuh mah. That's the problem. So when it comes to curang, bagi aku curang no kompromi lah. Kalau curang kau belah je lah. Because Tak ada bagi second chance lah. tak boleh bro. Let me give you an example. Kau tengah drive Ferrari. Okay. Okay, sorry, Ferrari pula. Kau tengah drive Proton Breve lah for example kan. Proton Breve is your wife. Like I said, find somebody that makes your world beautiful, not somebody that's beautiful to the world. So this Breve makes your world so beautiful, brings you from A to Z, A to B, destination semua okay, tak banyak masalah. One fine day you find something that is beautiful to the world. Kau pergi naik Ferrari. Kau takkan tengok Breve the same way again bro. Ferrari. Kau akan terfikir-fikir Ferrari tu. So you've been with your wife for let's say 5-10 years. That girl, a very young girl, 23, 24 year old, perempuan cantik, dia pun sweet gila, romantik, pegang-pegang tangan. Awak nak makan belum? Awak okey tak? Wife kau panggil, bang nak makan belum bang? So kau faham tak? So kau akan rasa, sorry for my language, dah dengan perempuan tu, pergi tidur dengan perempuan tu, buat semua benda, and then bukan kau lah, ni contoh Faham. kan. Tidur dengan perempuan tu dan sebagainya. Dan lepas balik, you won't look at your wife the same because you felt somebody so fresh. Bini ni 10 tahun dah kau tala. 10 tahun dah. In 10 years, every single maybe once a week or once a month, sorry for my language, I sleep with her. I have sex with her. This one girl so fresh, one time, wow, so nice. You never gonna look at the wife the same again. So why waste your time? So pasal tu lah bila orang bercurang, orang nak bercerai, aku macam I understand why lah. Because she can never love you the same again. How? Susah sangat for the lady to look at the man the same again. Susah sangat for the man to look at the lady the same again. It's never gonna happen. Sebab dah biasa sangat. Terus tu like orang-orang tua punya advice kan yang selalu dengar. Kau nak main mesin terpulang, InsyaAllah boleh berhenti. Jangan main perempuan. Memang payah nak berhenti. So kalau diorang pasal kes penceraian dan sebagainya, coming back to the main point yang kau tanya pasal penceraian tadi tu kan. And curang memang no kompromi lah bagi aku kan. No kompromi lah. Kalau betul nak buat, do it the halal way. And do it the proper way. Bukan dah bercinta 6 bulan, 7 bulan, sayang abang nak kahwin dengan ini, abang suka kat dia. Tak, bukan haram. Tu tetap curang. Kau dah bercinta dengan dia. Kalau betul nak berkahwin, bagi tahu kat your wife, sayang, this girl wants to marry me. And I kind of like her too. Kau kenal dengan dia, kalau okay, kahwin dengan dia. Dia kata tak nak cik perempuan lain pula. Apa masalahnya? Cause kau, again, purpose over pleasure. Purpose is your wife. So kau nak happy dengan wife kau mah, kau boleh je sebenarnya kalau ikut hukum kahwin dengan perempuan lain tanpa your wife approval. Itu ikut hukum. But you want your wife to be happy, you love her so much. Takkan nak hurt feeling dia just getting married another woman kan. So do it the right way lah. Because these men don't have the balls big enough to go talk to the first wife saying that I want to marry another one. So what they do? They fuck another one. Clowns lah bro. So that's what they do. Tak takut Allah. Diorang takut bini bro. Tak takut Allah. Itu masalah diorang. I pun speechless lah dengan Mus punya kata-kata sangat pom. Aduh, you don't care You don't care. When you're speaking the truth, I don't care. Yeah. Bro. And yalah, sorry kalau mencarut Kalau mencarut tu haram guys. Sorry kalau mencarut. Kadang-kadang bila cakap spontan ni susah sikit nak cover. Nak dengan Daniel payah. So yang tadi Zahid ada mention perempuan dia akan jatuh value kan kalau dia bercerai atau dia bertukar pasangan. Dia tak sama dengan lelaki lah. Rasanya sebab tu banyak perempuan akan bertahan. Dia orang akan try to bertahan dalam satu rumah tangga. Yes, exactly, So kalau satu pasangan dah tak bahagia, Zahid rasa lebih baik bertahan demi anak atau berpisah? That's actually a beautiful question. I love that question. Because my parents are divorced parents too. So I understand. One of the biggest fears of wanita single mother, right? Single mother biggest fears is they can easily find a husband. But it's not easy to find a dad to their kids. It's not easy. Because at the end of the day, single mothers are looking for bukan hanya seorang suami, tapi seorang ayah untuk anak-anak dia. Ni ayah sendiri pun anak sendiri. All the shit happening. So macam mana nak cari seorang lelaki? It is not easy. So bagi saya, kalau nak bertahan untuk anak-anak, we take a look at how the relationship is going. For example, ayah nak bertahan untuk anak-anak saya, tak nak bercerai sebagainya, tapi ayah kaki pukul. Anak makin lama makin merosot kehidupan sebab dia tak ada seorang role model yang proper role model. Ayah dia bukan role model yang proper. Contoh mak dia curang.
the wife curang and the husband and wife still together sebab anak-anak. Kan, for example. Anak-anak je nampak wife curang. Nampak mak ni tak habis-habis bawa laki-laki lain bila ayah tak ada kat kerja. Ayah tak ada kat rumah. Contoh apa yang anak dapat? So if you want to hold on because you love the kids so much, you guys have to love each other first. I love the kids so much, that's why we don't want to get a divorce. Aku tak nak bercerai sebab aku sayang anak-anak aku. Kalau kau betul sayang anak-anak kau, learn how to fix your relationship with your wife. Because kita sebagai suami isteri, kita nampak si lelaki nampak isteri, isteri nampak suami. Anak-anak nampak mak dan ayah. So mak dan ayah punya dia bila dia nampak mak dan ayah dia akan blur lah kalau korang tak boleh nak jadi suami isteri. The reason korang dua mak ayah kepada anak-anak adalah korang suami isteri. Tapi kalau suami isteri macam ni, macam mana nak ada mak and ayah punya feeling? Payah. It's not easy. So either they fix for the kids, not stay for the kids. They have to fix for the kids. If they can't fix, better ciao. Better ciao. Kalau macam come to your point pasal you kata pasal wanita punya femininity akan jatuh kan. In this case tak jatuh sebab halal. Dia tak sleep around many guys. Halal. For example, if I'm gonna marry a lady and she pernah divorce 3 times, her value stays the same because she do it for the sake of Allah is halal. But unless, tapi 3 times I have to think lah, asal 3 kali ni kan, kau memang psikopat ke apa kan. But on the point of value lah kan, tak jatuh lah pada halal mah. So either fix or stay. If you're gonna stay, then you better fix it lah. So kalau kau tak boleh nak fix, then kau ciao lah. Because at the end of the day, how you going to be parents if you cannot be husband and wife? The only reason you're parents because you're husband and wife. Yeah. If you're failing at it, you cannot be parents more. And Zayed, I hope you don't mind this question. I don't mind. Because you mentioned just now kan. So kalau masa tu boleh ulang balik, Man, I love this you podcast. prefer, I mean not prefer lah. Kalau ada option, Zayed harap your parents akan stay together atau Please, this is an open podcast. You can ask me anything. Alright. Okay? Tak payah sorry. I'm an open book. Honestly, I don't want lah. I rather the divorce. Because dia macam ni tau. I live my life with no regrets. I always do my level best dalam setiap perkara supaya I don't regret in doing anything. If let's say in my past lah, in dalam 10 tahun lepas ke apa, I ada buat silap, that silap made who I am today. So I'm not going to regret it. My parents divorced, yes. It was quite a hurtful thing to go through when I grew up. But one thing I'm so thankful of my parents, they understood they are parents walaupun diorang dah bercerai. So I tak pernah kurang kasih sayang. I grew up with my dad. Every cuti I balik jumpa my mum. Masuk umur saya 17 habis SPM, 18 baru dah I pindah ke Ipoh stay with my mother lah. So I tak pernah kurang kasih sayang walaupun diorang bercerai. Like I said, you stay, you fix. If you don't want to fix, kau bercerai je. Bercerai and pastikan tak kurang kasih sayang. You get me right? So if I boleh jadi Doctor Strange and putar balik masa pergi and make sure my parents are fine, I wouldn't want it. Because I believe my father is where he is right now because of the decisions he made at that time, and he believed that time those decisions are the right thing to do. And my mom right now, she's in a better, happy place. She's still single by the way. She failed in 2 marriages. Dia ada kahwin kedua juga, and jantan tu pun jantan tak guna juga. So she'll be like, I got my sons. So she don't really mind lah. She's in a better place, my dad is in a better place, and I believe everything happens for a reason. I believe I have the mindset, the principle I have today because they divorced. If they didn't go through a divorce, I don't think I would be the man I am today. Aku rasa aku akan lebih manja. Kalau my dad agak manjakan I juga. Tak manja sangat lah. Dia actually manjakan my brother a lot. Siap belikan motor orang hajar tu. But anyway, I believe the decision they made was, the divorce decision made me who I am today, made them who they are today, and I believe that I wouldn't want it to be any different lah. I wouldn't want it to be any different because antara sebabnya juga, kalau my mom and dad tak divorce, I don't think I would be Muslim today. Because my dad agak hardcore Hindu juga. Dia agak kuat beragama. So kalau maksudnya aku rasa sepak dah masa tu. Maksudnya kat Ipoh, my dad dekat Melaka. Kan dia bercerai kan. So dalam kepala aku macam mana aku kat Ipoh kan. Tak jumpa my dad sangat. But if they're still together now, payah sikit. How nak keluar rumah dan sebagainya. My mom and dad akan fight and the divorce will happen eventually. Kalau my mom support me masuk Islam, my dad tak support I masuk Islam. So mungkin divorce sekarang baru berlaku. I don't know lah kan.
So I wouldn't change a thing lah, because everything, every mistake, every kesakitan, every pain, every obstacle I went through, my parents went through, made who I am today. And who I am today made me be here in the podcast with you guys. So it is something that I sangat-sangat bersyukur lah. Everything happens for a reason. I think happens for a reason, yes, exactly. Tadi Mus cakap you terima even your parents divorce, betul tak? Tapi ni saya nak tanya pula terbalik. Contohnya tadi ada yang bapaknya kaki pukul, ataupun bapak dia ni tak jalankan tanggungjawab, tak bagi nafkah ke apa kan. Tapi sebagai seorang isteri tu, dia still nak lagi in the relationship sampai effect anak-anak ni. Saya rasa banyak berlaku ya kes kat sini. Banyak, Cuma ramai tak nak bagi bro. tahu sebab malu dan sebagainya. Parents nak kekalkan relationship diorang sebabkan diorang tak nak divorce sebabkan malu. Kan terutamanya kalau orang yang dah berumur ni, bila dia yalah bercerai, malulah kan, betul tak? Orang lain muda-muda semua dah berkahwin, apa tua-tua bangka masih bercerai kan. Yalah. Efek kepada anak-anak. Benda ni berlaku betul tak dekat? A lot. I got Yeah. a good friend of mine yang tengah hadap benda tu. Ya, juga. apa yang berlaku tu? Eh? Dia berlaku maksudnya. Lebih kurang macam ni lah. Mak ayah tak nak go through a divorce, tapi gaduh memanjang. And kawan aku ni rasa macam affected dia jugalah. Dia nak bercinta, nak sayang orang pun rasa macam mana kalau end up macam ni, macam mana kalau end up macam tu. Adalah one of my effect friend. mental dia juga Ya, dia jaga konsep mental. So what do you think about those kind of parents? You know, so stupid for them to think that I tak nak bercerai sebab I malu. Kau tak malu dengan Allah ke? Yang kau tak buat terbaik sebagai suami isteri untuk besarkan anak kau kaki pukul mah. So what the shit talking about? Ya aku malu dengan mata orang. Tapi sikit pun tak malu dengan Allah. Gimpus Allah pandang aku ke tidak, jadi anak-anak aku kena pukul. What the hell is this? But again, from the wife punya standpoint, right? I do understand ada certain isteri kat luar tu terlalu susah nak bercerai sebab tak ada source of income. Dia bergantung pada suami. Okay. Kalau aku bercerai ni lah, suami aku sekarang pun tak bagi nafkah, nak bercerai bagi nafkah, memang tak lah. Bertahan lah nak buat macam mana, at least ada food on table, at least aku boleh makan, at least aku ada phone, bil semua dibayar kan. Kalau aku bercerai dengan dia, aku tak ada source of income, macam mana aku nak besarkan anak aku nanti? So with this thing, feminis ni akan ambil point ni, itu sebenarnya wanita kena bekerja. You have to work behind your husband without your husband knowing. You need to have all these savings without your husband knowing. No, you can't do that. You still have to let your husband know. So kepada macam awak cakap tadi kan, benda yang dah terjadi, the wife tak nak bercerai ke apa ke sebab si suami kaki pukul dan sebagainya, malu, efek pada anak-anak. Antara sebabnya sebab macam cakap lah, husband yang beli semua, bayar semua untuk kat rumah, walaupun tak bagi nafkah. So akan hilang benda tu, akan hilang source of income, macam mana besarkan anak. Itu maksudnya dia tengah mempersoalkan rezeki yang Allah bagilah. Kau tengah mempersoalkan benda tu. Kau malas nak bekerja sebenarnya. Itu je. Kepada siapa tu? Kepada wife tu lah. Ya, wife tu lah. Kau malas bekerja lah. Kau pergilah kerja. Oh, tak pernah bekerja, belajar lah. What are talking about? Kau pun tak pernah berkahwin, you married like about 5-6 years until the marriage mah. Tak nak bercerai sebab takut lose the source of income. Tu satu. Satu lagi, lepas dah bercerai, aku pula kena bekerja besarkan anak, semuanya payah dan sebagainya. Faham. Nak cari lelaki lain, macam mana? Comfort zone. Maksudnya comfort zone membunuh. Walaupun being in that comfort zone is not comfortable sebab si suami kaki pukul. Tapi at least it releases the stress of finding another man, finding another job, paying for my own damn house. Itu lagi stress. Baik aku stuck kat toxic relationship ni supaya aku tak perlu keluar buat benda-benda ni semua. And antaranya adalah itu antaranya lah kan. And antaranya juga adalah rasa malu. Soalannya kenapa malu? Kau patut malu dengan Tuhan sebab kau gagal menjadi isteri, kau gagal menjadi suami. Sebab benda tu confirm akan efek anak-anak bro. Ramai kat luar tu that go through a very bad life. There are few people that have met before yang mengatakan bahawa because of my parents punya perangai macam ni, I end up like this. I'm like, no, you made stupid decisions in your life. Your dad was an asshole, your mom was yes, but right now you chose to go to the club. Nobody's forcing you to go to the club and getting naked. You made a decision. But disebabkan tak ada father figure to teach her how a man should treat her, and tak ada a mother figure to teach her how to become a woman, she fails. So when a man like me come and teach, I'll be like, who are you? Mak bapak aku pun tak kisah kau siapa siap. So dia orang takkan dengar lah. So father figures and mother figures are very important because the mother teaches the daughter how to become a woman. The father teaches the daughter how to be treated by a man. So kalau benda ni tak ada, dia rosak lah. So they start untuk cari kasih sayang dekat luar. Itu yang jadi umur 11 tahun, 12 tahun dah ada boyfriend. 15 tahun dah berpegang-pegang tangan. Sebab bapak dekat rumah tak nak pegang tangan dia.
Sebab suami si boyfriend dekat sekolah pegang tangan dia, jom kita buat homework sama-sama. Sebab mak dekat rumah sibuk buat benda lain sampai tak boleh pegang tangan anak untuk ajar macam mana nak menulis. So dia cari kasih sayang dekat luar lah. Ini yang terjadi. And this is thing that I don't understand. Masa mak kau sedap, kau tak fikir ke kalau kau pucuk sekarang kau akan ada anak? Bila kau ada anak nanti, kau ada tanggungjawab nak buat semua, kau tak fikir benda-benda tu. Like there's one thing every man should have. Women also must have benda, tapi kita faham women are more emotional stance lah, and orang lebih dependent, right? Dependent towards the man kan. Kita kena ada perspicacity. If I do this now, the results after it, kau dah kena tahu. Okay. For example, if I come and slap your face, I cannot expect bila I slap you won't do anything. Yes. No, if I slap you, you're going to slap me back. betul. Slap, she's going to throw the mic at my face. That guy going to call the cops. So if I make this decision, these things are going to happen. Sorry for my language, if I fuck my wife now, and if I put my sperm in her, she's going to get pregnant. She's going to have kids. I'm going to be responsible dad. I have to pay for this, pay for that. Okay, I need to get things done. So you for sure know you're going to have kids. Yes. How the hell are you not ready to be responsible dad? And kepada macam mana kau jadi kaki pukul dan sebagainya? Kau kaki pukul, engkau kaki minum, kau kaki tai, kau memang manusia tak guna. Ni kenapa kau dan kenapa si isteri izinkan benda-benda tu semua? I mean si isteri can't do much lah. I mean she's dominated by the man lah kan. She can't do much lah. But my point is this, bila kau buat kau sedap. Bila ada anak, okay, kau tak nak ambil tanggungjawab. Kau jantan tak guna lah, neraka tempat orang-orang macam ni. Please, kalau ada orang macam tunjuk dekat aku, biar aku lempang balik dia. Sekali pun jadi lah. Bro, this is so dumb bro. Nak sedap pandai, nak bertanggungjawab punya payah lagi. My goodness. Bro, we all like views on the internet, right? Aku pun suka juga dapat view bro. Like bila dapat berjuta view, bila satu video berjuta view kan. Tapi aku kena pastikan video tu video bertanggungjawab. I can make stupid videos and get a million views, tapi tu video tak bertanggungjawab. So kena bertanggungjawab. I need to take the hard way to get views. It's not easy. Likewise bro, to get through what you are right now, to have all this podcast studio, gedebak-gedebuk semua ni kan, it's not easy. Macam-macam benda kau kena buat. Kalau aku buat benda ni, aku dapat ni, aku dapat ni, aku dapat ni, dapat views, dapat collab, dapat sponsor, bla 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 bla. You already have all the plans sketched out bro. That is what we call perspicacity, which is the ability to perceive. So you know in the future, if I make this decision, what I'm going to get. Betul. So these idiots, but they know while doing this, they'll get all of these things. But they are not ready for it. Then why in the first place? Kalau kau tak pandai drive kereta, kenapa kau apply loan kereta bro? Macam tu lah. I ada baca juga pasal, I terbuka juga pagi ni, threads pasal isu anak. Ada berlaku kes anak, ada banyak-banyak anak lah. Dia kata, kenapa nak persoalkan, itu kan rezeki anak ni banyak-banyak. Bodoh betul. Anak kan rezeki banyak-banyak. Anak memang rezeki Awak cakap ni kan viral tadi kan. Anak memang rezeki bro. Ya. Betul. Nak banyakkan anak boleh, tapi janganlah duduk kat tempat sama dalam kehidupan. For example, kau nak ada banyak kereta, tapi income kau 2,500 je. Ya, kau nak banyak kereta, suka hati aku lah. Kau bodoh ke? Income kau 2,500 je. Kau nak hadap anak macam mana? So kalau diorang nak buat anak 10 anak, 20 anak, 30 anak, diorang nak buat football team ke apa tu, masalah diorang. Please, by all means, go ahead and as many times as you want, to have as many kids as you want. It's totally up to you. Tapi kau kena faham, if you're gonna have 10 kids, it means the finances that you need to provide for these 10 kids akan naik. So kau kena buat yang terbaik untuk dapatkan that finances. Pastikan naikkan kau punya financial punya status. Kalau gaji kau 2,500 je, jangan kata lah buat 10 anak. Contoh, apa ni, takkan nak tunggu gaji tinggi baru buat anak ramai, betul tak? Sebab rezeki Allah mah. Takkan aku nak, like for example, when I got married to my wife, I tak ada kerja. And when she got pregnant, I baru start kerja. So I'll be like, using that logic, tak ada ke sepatutnya I betulkan my finances baru buat anak, kan? To use that logic kan. So aku tak perlekehkan rezeki Tuhan. Tapi apa yang aku buat? Aku buat terbaik. I know one fine day I'm going to have a kid. So I'm going to do my level best. Kena buat income melalui online, kena buat tu, kena buat ni untuk jaga anak aku. So kepada kambing-kambing kat luar tu yang ada 10 orang anak, in the process tu dapat 1 anak, 2 anak, 3 anak, 4 anak, 5 anak. Dalam proses tu kau ada tak buat yang terbaik untuk pastikan financially kau naik? Untuk pastikan badan kau financially fit. Badan kau fit. Isteri kau bagus. Didikan agama okey. Ada masa, ada itu, ada ini. Kau ada pastikan kan? Bro, benda ni tercabut je. Tak apa. Letak tepi. Letak tepi. It's okay. So maksudnya Mus cakap ada banyak anak ni tak bagus lah. Bagus. Alhamdulillah, aku pun ada banyak anak bro. Bagus lah. Bagus. Yang tak bagus, bapak ada yang tak bertanggungjawab.
Yang tak nak bertanggungjawab. Kan nak 10 anak tapi gaji dia 2,000 2,000 cukup lah. Itu yang masalah Cukup tu lah. sekarang. Lepas tu salahkan kerajaan yang dia orang miskin. Kan? Itu yang jadi masalahnya. Bro, if that person is earning 100,000 a month, kau ingat dia kisah kau macam Budi tu? Aduh. Tak kisah pun bro. Tak ada pun salahkan kerajaan. Yang salahkan kerajaan dia mindset B40 lah. Yalah. Ada 10 anak, salahkan kerajaan tak bagi bantuan. Kerajaan paksa kau buat anak ke? Kau yang buat anak banyak, buatlah duit sendiri. Macam kita punya episod kali ni. Aduh. Anak itu rezeki, tapi anak itu juga tanggungjawab. Exactly. Bukan rezeki sahaja 100%. kan. Tahu tak? And rezeki anak tu juga dapat mak ayah yang baik. So jadilah mak ayah yang baik. Okay Mus, tadi you cakap pasal isu anak banyak lah, lepas tu pasal kes perceraian dan sebagainya. Adakah benda ni faktornya disebabkan makanan ke ataupun lebih mudah orang-orang sekarang lelaki ni dah lembik-lembik ke ataupun perempuan ni nak jadi independent ke? Itu salah satu faktor tak? Lelaki dah jadi lembik lah sekarang ni. Lelaki dia lembik dapat 10 anak. Apa kena guna 10 anak tu? Tak I mean benda tu adalah kesan, betul tak? Kesan-kesan, maybe cara dia berfikir dan sebagainya. Adakah disebabkan perwatakan seseorang tu ke? Perwatakan lelaki tu ke? Macam mana dia nak elak daripada benda tu berlaku lah? elak benda tu berlaku. Basically have a plan sketched and always do your level best. Okay. Sentiasa buat yang terbaik dalam setiap bidang kehidupan. Bukan hanya soal keduit je. Soal agama, kena solat, soal itu, soal ini, soal mendidik anak-anak dan sebagainya. Nak ada 10 anak, please go ahead. Even DMA Islam cakap dia nak 10 anak. Go ahead and do it. I love men stand up and say aku nak anak ramai. I love men like that. Sekarang ni 2 anak cakap lah gay bro. Why? Kenapa susah sangat ada ramai anak? Kenapa tak nak sakitkan isteri, tak nak susahkan isteri? Okay, alhamdulillah kahwin 2. Masalah je. So my point is this. Kalau dia nak 10 anak ke 15 anak ke, lantok lah, terpulang lah kan. If you gonna do it in a very responsible way. My wife's best friend, they call each other B. My wife calls me B too. Okay. So bila dia panggil aku B, dengan kawan dia ada, aku dengan kawan dia akan pandang. Kau panggil siapa? Oh. Bila dia panggil kawan dia B, they are very close. So kawan dia ni tak silap aku ada 16 adik-beradik. Kawan dia punya adik paling kecil tak silap aku baru 6 tahun. 5 ke 6 tahun. Bapak dia kerja kampung bro. And dia punya mak tak kerja di rumah. Macam mana boleh jadi? 16 anak macam mana tampung? Okay, anak-anak semua baik, tak ada masalah. Very hard working, tak ada pun feminist mindset, tak ada masalah. All good. Sebab apa? Si bapak buat yang terbaik. Always buat yang terbaik. Sentiasa buat yang terbaik. Dia nak ramai anak, so dia tahu aku kalau ada ramai anak ni, aku kena buat terbaik lah macam-macam benda. Badan aku kena jaga, makanan aku kena jaga, aku berkawan dengan siapa pun aku kena jaga. Financial aku kena buat yang terbaik supaya anak-anak aku 16 anak aku nak jaga, nak hantar sekolah dan sebagainya. Macam mana? So aku kena buat yang terbaik lah. So the problem with people nowadays, dia ibarat macam ni lah. Dia orang apa ni, ibarat gaji 1,500 tapi apply untuk X50. Macam tu lah. Dia tahu kemampuan ni tak tinggi, tapi anaknya nak ramai. Tak ada masalah, tapi mampukan diri throughout the process. Bukan mampukan diri dahulu baru buat anak. Start buat anak, dapat anak dah 1, 2, 3, mampukan diri pelan-pelan, jadikan diri kau lagi kuat. And macam kau cakap, lelaki dia lembik lah. Bro, my god bro, look at the men nowadays bro. Kau tengok tak pesta air kat Bukit Bintang tu. Setiap satu lelaki yang pergi melompat sana tak layak menjadi suami. Every single man that stand dekat pesta air kat Bukit Bintang tu tak layak jadi suami. Purpose over pleasure. What the hell pleasure does that give bro? Spray air kau basah-basah melompat rave. Oh my god bro, clown world bro. And again, kepada perempuan yang pergi sana pun tak layak jadi isteri. Kalau aku ada tengok perempuan dia bertudung bagai bro, melompat-lompat basah, nampak bentuk payudara, bentuk belakang. I'm like, what are you guys doing? Menjatuhkan value lagi lah. Pergi badan B40 lah orang cakap kan. So masalahnya macam aku cakap lah, macam kau cakap tadi lelaki lembik kan. Men now are very weak. That's why the game is easier for men like me and you. The game is very easy now bro. You landed a jackpot. You got one of the best person in the world for your world lah, not for me mah. Not for the world, but for your world. She makes your world very beautiful. I believe that. The reason you got her because you are not a weak man bro. Kalau dia nampak kau macam lembik apa semua, sebut nama saja kena. Macam tu? My wife told me tadi jangan sebut nama. Okay, aku baru nak sebut nama influencer tu, tak apa. If let's say kau lelaki lembik, pondan, macam adalah berapa influencer dekat luar tu kan, I don't think she'll be looking at you be like, man, she's a man, I like this guy. No way bro. Because you're the man of the house bro. You're such a great guy. I believe that's why she fell in love with you. So
So I told my brother, I told my wife the same thing, that it's very easy for men like us to win the game now because we are masculine men. Others, they are so weak. The reason why women slide into my DM saying that I nak jadi isteri kedua you. Ada? Yes, ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah ada. gotcha. Okay. My wife knows. I told my wife saying ada beberapa DM. For now I'm going to block them because I just got married. Yes. My wife, I just got a baby. She's about 2 months old. If the polygamy thing is going to happen, it's going to happen maybe next 5 to 10 years. I don't know. Because I really want to do my best for my wife. Dia accepted when I had nothing. Gaji dia 1069, 1100 pun tak sampai. 3 bulan dia tanggung aku masa baru berkahwin. Wah. Dan lepas tu aku dah ada kerja, I tanggung dia. So I be like, she has done too much for me to break her heart. Because bro, tak ada perempuan kat luar tu yang akan betul-betul okay dengan poligami bro. Dia just akan tolerate je. So I was like, okay, if aku nak poligami maybe 5 to 10 years down the road lah, insyaAllah kan. She already knows that I want to. But poligami dengan cara yang betul lah. I akan cari seorang wanita ibu tunggal, single mother, that going through a very tough life, a good girl, then I will bring her in and take good care of her lah. Kenapa aku nak kahwin dengan anak dara? Kehidupan kau happy, kau okay, kau ada semua. There's nothing for me to solve. Go ahead, find another man. Let me find another woman yang boleh jaga lah kan. Tapi after seeing my wife giving birth that day to my child, anak aku baru 2 bulan, aku dah 2 hati nak poligami ni bro. Seeing the pain she went through to push out the baby, I was there helping her pushing out the baby. She was crying and crying. And then doktor halau aku keluar sebab nak vacuum anak keluar. Baby keluar. And then masa tu puasa kedua. Cerita Sister Kusalin pula. Puasa kedua, baby masuk ICU sebab my daughter punya lungs penuh tai. Aduh. She couldn't breathe. She was in the ICU. Doctor said your daughter might die. Doktor cakap anak perempuan ni mungkin akan meninggal. Bro, I was like, man, all the muzahat all fly away bro. Aku macam budak kecil sana. Duduk air menitik, I said, my daughter gonna die. And Alhamdulillah, she made it out. Masukkan tube, keluarkan tai semua. She's very happy, very healthy now. Seeing my wife sleeping beside my daughter macam tu very happily, seeing my wife going through labor, she going through all the jahitan and stuff, right? I couldn't bring forward to put another woman in my life. You get me, no? Faham. Macam kahwin satu lagi. Macam susah gila. It's so hard. Macam aku cakap bro, lelaki, lepas macam kita cakap dalam awal podcast tadi kan, lepas lelaki dah settle lah. So kenapa nak kahwin dulu? Bini aku ada je boleh buat tu benda tu tak aku. So kenapa aku nak pening kepala kan? So sekarang niat poligami tu, suka poligami mesti ada punya man. I would love to, but purpose over pleasure. My purpose right now is my wife. Let me focus on her first. If it's going to happen 5 to 10 years down the road, if it's going to happen, it's going to happen the right way. For example, a nice lady approach me, I talk to my wife okay. My wife tak nak kepo, saya tak kisah. Sebab aku tak nak pening kepala. Actually kalau ikut hukum aku boleh je kahwin, tapi aku tak nak pening kepala. Come on, as a man we got so much to deal with every day bro. I want to deal with it semua. Pujuk bini pun dah payah, pujuk 2 bini bro. Come on lah bro. Banyak benda lagi aku nak fokus. Badan aku belum lagi badan sado, aku belum lagi jadi millionaire. So many things to achieve. Nak pujuk korang berdua lagi like for now setakat ni just let me focus on my wife lah. Belum 2 rumah lagi tu. Belum 2 rumah lagi 2 kereta. bro. Man, tell me about it. So tips untuk bini out there kan, be more complicated. Be more Susah complicated. sikit nak kena pujuk macam tu. Aduh. Jangan suami pujuk terus okay. Tahu lah, tapi rasanya even punca seorang suami tu dia cari isteri kedua tu, like you say lah, pleasure lah kan. Dia, sebab kita dia nak. maybe satu pleasure, satu lagi sebabkan dia tak suka bini kat rumah tu, maybe macam tadi tu kan, asyik complain pun salah satu faktor. Can be a reason. Can. But let's say kalau perempuan tu perfect, she does everything perfectly. 10 out of 10 cooking, 10 out of 10 on in bed, 10 out of 10 mother, 10 out of 10 wife. She just a 10 out of 10. I'm sorry to say this lelaki punya tak ngecek lelaki perempuan lain juga. Because we are men. Biologically bro, we are wired to look at another woman. Pasal tu Allah arahkan kita untuk tundukkan pandangan. Sebab kenapa Allah arahkan kita tundukkan pandangan? Kalau kita memang jenis lelaki, memang jenis tak suka tengok perempuan lain, cukup satu. Sebab kita tak cukup satu. Ya. Pasal tu Allah arahkan kita tundukkan pandangan untuk Hanya kepada lelaki perempuan tunduk pandangan juga. Ya. But perempuan like looking at me. So jangan kena tundukkan So jangan kena tundukkan pandangan. So dua-dua tundukkan pandangan. So my point is like even dalam Quran Allah dah cakap dah, kata kalau nak kahwin lebih satu boleh, tapi kena berkelakuan adil dan sebagainya. There is a reason there bro. I mean yang aku belajar, aku Betul. tak pandai sangat beragama ni, tapi as far as yang aku belajar, lelaki memang takkan cukup satu. Bro, Nabi Muhammad ramai isteri kan. So macam
memang tak cukup satu. Pasal tu there's very very important to have purpose over pleasure. So kepada lelaki kalau waktu nak kahwin dua silakan by all means, tapi kau boleh ke buat semua yang terbaik. Because like I said, my goal is to be a millionaire insyaAllah one day kan. Bro, sekarang pun aku dah busy. With the 9 to 5 job pun aku dah busy. Once I reach my millionaire status kan, aku akan lagi busy. Handle stuff, delegate my work to few people, handle clients, handle meetings, handle money, buying all my dream cars and my dream bikes, buying my wife everything for example. I'll be very busy. If I'm going to have my first wife 3 to 4 times a week, I have to do the same thing to my second wife. Kena berkelakuan adil. If I bring my first wife keluar makan nasi lemak, tapi my second wife dekat rumah makan canai, kau nak jawab macam mana? So aku kena berlakuan adil, berkelakuan adil. So I'm a millionaire, very busy doing every single thing every single day, handling clients, meetings, blah blah blah. And again, I have to have sex with my wife 3 times a week for example. Second wife pun kalau first wife 3 times, sini kena 3 times. Kalau sini aku dah 4 times, aku dah genapkan. And again, it's not, sorry for my language, it's not only, sorry for my language, it's not, it's making love. It means hold her hands, give her reassurance, hug her, kiss her, blah blah. It's gonna take 2 hours bro, minimum. 1 hour and a half to 2 hours. It is work. I'm busy and I have to do this. Penat. So kenapa nak complicatekan diri kahwin dua? Maintain satu je lah. Tapi nak kahwin dua silakan. Kalau mampu buat silakan by all means. Aku pun nak, engkau pun nak, menipu lah tak nak. Cakap tak nak, bawa kat sebelah je. Saja je soalan jumpa Mas kan. Saja. Ya tapi kita kena cepat sikit kat sini kan. So tapi yalah, maksudnya make sense apa yang you cakap tadi kan. Maksudnya kalau semua tu kena berlaku adil. Kalau cakap contohlah masa bercakap dengan isteri pertama 1 jam, dia pun kena 1 jam. Betul tak? Kalau dia tiba-tiba 2 jam 2 jam. But I don't think akan adil. Kita tak There's tak no boleh. way. Mustahil. So pasal tu kita kena redha si isteri dua-dua. Talk to the first second wife, diorang kena redha. They're totally fine. For example, contoh first wife belanja malam tadi grill chicken. Second wife malam tadi nasi lemak. Cakap minta maaf abang macam tak adalah, okey je, janji ayam kenyang for example. That's fine. Alhamdulillah. Bila tak datang redahnya tu jadi masalah. And macam antara benda kita kena wajib berkelakuan adil adalah, berkelakuan adil adalah contoh first wife kita bagi nafkah 10k, second wife kena 10k. Itu memang kena adil lah. Itu no choice lah. Kau tak boleh cakap itu susah sikit, tak boleh. Kau tak boleh nak kompromi lah benda tu. Contoh kalau makanan boleh lah kompromi sikit kan. Mungkin dia tak suka makan grill chicken. Betul. Mungkin ni kena makan lain ke apa. Mungkin hari ni keluar kedai lain, tu keluar kedai lain. No big deal lah. Tapi in terms of nafkah duit bro, kau nak bagi excuse apa? You gotta give 5k and the second wife can give you 2k for this month lah. Boleh? No way bro. Kau yang nak kahwin kan. So you gotta get things done lah. Faham. Wah, so Mus jenis yang sangat bold dengan statement you and bercakap pasal bold kan. I ada tengok satu content you. Alamak viral. Mana satu pula ni. Viral. You ada tegur lah orang kan. Dia bukan tegur secara umum tapi ada tegur spesifik seseorang tu. What happened sebenarnya case tu? I tegur few people directly. Which ramai lah, bukan seorang kan ni. Bukan. Yang paling viral lah. I rasa you tahu kot. Oh Jamila boleh? Is it trend Jamila? Boleh berlaku. Itu kepada umum kan. Suspend. Kepada individu lah. Oh alamak. Kan you, I ada tengok you bergaduh dengan satu influencer ni. What happens actually you dengan dia punya case? Okay lah, I buka sedikit lah kepada siapa. Okay, influencer ni dia suka menegur jugalah. Sama macam you lah kan. You juga macam buat konten menegur orang. Tapi dia punya menegur tu cara dia pelik sedikit. Dia me? Bukan. Tegur siap. Dia start dengan huruf T. Sorry? Start dengan huruf T. T, tarik? Apa case okay, tu? tarik apa okay. case dengan dia tu? Ini okay, tak masalah pun. Tak ada apa-apa masalah. Yeah, we are friends, we are good friends. Okay. Baru semalam aku call dia, tanya kat dia, bro mana kau punya contract dengan IG? Dia kena block. Dia kena ban lah dia punya track dengan IG. Tapi ada dengar cerita dia agak kena kecam dengan majority sebabkan that's normal lah. Like bro, contoh kalau nama tarik tukar pada nama Daniel dan dia Melayu yang asal daripada Terengganu for example, aku rasa tak kena kecam macam ni. Kena juga kecam, tapi tak teruk macam ni lah. Kena juga kecam. But I think one of the things yang orang paling marah dengan brother kita, I love this guy for the sake of Allah. I'm telling that. Kalau if you guys feel like unfollowing me because of that, just go ahead, I don't care. Because kita tak boleh disown a Muslim brother just because that person is not perfect. For example, kita ada kawan yang tak solat. Tak solat tu haram, dosa besar bro. Cut je lah kawan dengan dia, so kawan dengan dia. Cut je lah. Kenapa masih berkawan?
So I don't judge people their worst sins. And as far as I know, aku dengan dia banyak benda yang we have in common. For example, kita suka menegur orang. Okay. Kita suka mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita menegur kerana agama dan sebagainya kan. Because for me, kalau orang buat silap, kalau tu mana tegur. Tapi the moment dia calahkan agama aku tegur. You don't do that kind of. Kalau kau nak buat benda-benda bodoh kau boleh lantak. Kalau curang-curang ke apa, I don't care lah kan. But the moment they try to make bangsa Malaysia dan juga agama Islam look bad, I have to step in. Because if I don't, many people will just comment je. So who's going to do it lah kan. So me and him, we have quite a few things in common. I love that guy for the sake of Allah. Banyak benda baik yang dia buat. Tapi ada juga banyak benda yang Tariq buat memang I tak setuju. And he knows that. And banyak juga cara-cara I buat yang dia pun tak setuju. I know that too. But again, we're still friends. We're still good friends. It's just that cara dia tu, kadang-kadang orang kata tanpa adab kan. Tanpa adab dan sebagainya. I don't know why, but I just feel that it's okay. Bagi aku okay, tak ada hal pun. Reason Tapi being, ramai orang kecam dia. tu normal. Even dia normal. cakap benda yang baik, benda yang positif, orang langsung dah tak mengambil itu sebagai satu positif. Aku rasa Dia macam hipokrit lah. that is a very good. I was just about to say that point. Aku rasa ramai orang kecam dia walaupun dia cakap benda yang baik kan. Orang cakap dia hipokrit kan. So aku tertanya lah macam mana hipokritnya kan. So bila aku buat research aku, ada beberapa video dia kata perempuan kena kurus. Tapi isteri sendiri for example cabi sikit kan. Tapi dia kata sebelum ni isteri dia memang obesity and sekarang dah kurus-kurus, sekarang dah cabi sikit dah. So for me alhamdulillah lah progress. Itu yang penting kan. Then pasal tu aku buat podcast dengan Tariq. Tapi bukan setup macam ni, setup orang mahal, orang kaya punya. Kita buat podcast miskin dekat live kita. Mana ada miskin mahal, yang penting dapat info tu kan. Ya, Okay, bro. Alright. So kita buat podcast dekat TikTok lah. Okay. Aku buat announcement. I said I'm going to do a live video with you. I'm not going to give you all the questions. Aku nak tanya korang direct dekat live. I said okay, kau bantai je, aku tak ada hal. So dia off dia punya comment section dekat live. Okay. Sebab ramai orang akan datang kacau dia kan. So aku on aku punya comment section lah. So aku bantai dia juga. Kau video ni kau cakap perempuan kena kurus. Perempuan kurus kan bagus. Video ni kau cakap kalau perempuan tu cabi sikit tak ada masalah. So this is basically hypocritical lah bro, what's going on. Then he said maksud aku perempuan kena kurus adalah perempuan kena kuruskan badan, bukan kena kurus. So bila aku tengok video tu, aku boleh cakap bro, kau cakap kena kurus bro, kau merepek apa ni, kau nak cover apa, boleh bantai dia balik. But kita kena faham, there is a little bit of a language barrier lah kan, sebab dia orang Arab mah. So mungkin dia tak faham sangat. So I want to give him the benefit of the doubt, because when I ask him, dia kata maksud aku wanita kena kuruskan badan. Dalam video tu pun aku cakap wanita kan kalau slim kurus bagus kan. Maksud aku adalah kena slimkan badan atau kuruskan badan. Bukan kena betul-betul kurus, bukan betul-betul slim. So I'm like okay lah, itu dia punya explanation. Kau nak aku buat apa? Takkan aku nak maki hamun dia balik. Bro, ada orang DM aku, bang Tariq block saya, nak buat macam mana? Tariq tu adik aku ke? We are just friends. Faham. So kenapa Tariq buat hal kau nak attack aku? What the hell kan? Aku support benda yang Tariq buat. Banyak benda betul. For example, tegur maksiat, tegur benda-benda kotor dekat luar tu. Aku support benda-benda tu. Tapi benda yang aku tak support, kau block orang tu tapi kau komen pasal orang tu kat video ni. Contohnya, kau dah block. So why talk about that person? Because that person got no way to reach you mah. It's like throwing ketuk pintu lari. Ibarat macam tu kan. So benda tu aku tak setuju. Contoh dia pernah dia cakap apa, kau tu bodoh, kau tu emosi. Why must you use that word? Because you always pull people to follow the sunnah. Tapi kau cakap bodoh. Okay, kita faham. Semua orang gagal. Kan, itu dosa dia lah. Kan, aku tak boleh judge dia terus. Okay, kau jahat, kau cakap bodoh mah. But kenapa image jadi tak shock sangat? Sebab kau bawa image agama. Jangan cakap bodoh. Faham tak? But kau bawa image, jom ikut sunnah, jom kembali fitrah, jom ikut Nabi Muhammad SAW, jom kita buat benda ni. Kau bodoh, kau emosi. Lah, macam tak kena lah benda tu kan. Tapi as a realist, I understand semua orang pendosa kat luar ni. Kalau aku nampak ustaz tiba-tiba isap rokok, takkan aku nak, okay, ustaz tu ustaz bodoh, I cannot say that. Itu dosa dia. So apa yang Tariq buat, memang banyak benda yang aku tak setuju. Tapi benda yang aku nampak dia buat betul, aku kena ambil lah. Contoh bro, kau cakap dekat aku, okay Zaid ataupun Muzaha, dalam konten kau tu kan, kau ada cakap perkataan lucah ni, jangan guna perkataan tu. And Nabi kau pun tak solat, it's dumb lah. Kau tegur aku terima lah sebab kau cakap benda betul. Walaupun kau tak solat, aku kan cakap kau tak solat, contoh je lah kan. Walaupun kau jahat, misal katalah kau pembunuh, and you are telling me bro, don't smoke, smoking kills you. Kau bunuh kau tegur tu benda baik lah, aku terima lah. Aku nak bising. Itu yang ramai orang tak boleh terima. Sebab itu dia nampak tak boleh terima pembunuhan tu kan. Dia nampak, yes, dia nampak benda lagi usah terus dekat semua benda.
Unless kalau memang dia satu manusia yang betul-betul fake, betul proven to be a very bad person, then okay. Mana boleh, kita takkan boleh tahu pun. That's the thing. Itu kita tak boleh nak tahu. So ramai ada siap DM aku bro, cakap kau tahu tak, Tarik ni selalu pusing-pusing kampung, duduk rumah tak buat apa. I be like, bro, okay, so Semua until jaga aku kain orang until aku nampak depan mata aku takkan percaya. Like bro, ada orang buka TikTok account, Threads account ataupun TikTok account ni, Tarik fat, lepas tu AI gambar Tarik jadi gemuk dan sebagainya. You are dedicating part of your life untuk maki Hamun dia. Kau faham tak, benda ni kau kena jawab ke akhirat tau. Kau berdosa tau. Tarik buat boleh, Tarik buat dia kena jawab ke akhirat. Kau buat kau kena jawab ke akhirat. Bila malam Lailatul Qadar bro, aku tengah buat live dengan Tarik, sembang-sembang dengan sembang santai, orang masuk bawah tu, bini Tarik tu, bini Tarik ni, Tarik tu. I told them, guys, malam Lailatul Qadar, please relax, chill, jangan, jaga mulut, jaga bahasa. Jom maki Hamun bro. I'm like, so okay, diorang salahkan Tarik tak gunanya. Kau maki bini orang, kau maki Hamun ni boleh pula. Ini dosa kering ni kau kena jawab ke akhirat. Tarik buat boleh, siapa cakap Tarik buat boleh? Tarik buat pun dia kena jawab ke akhirat. Engkau buat pun kena jawab ke akhirat. Macam benda tu dah jadi macam norms tau. Benda yang terang-terang kita hentam pelekehkan sifat seseorang tu, macam benda tu dah jadi sebagai satu norms dekat Malaysia. That's the thing bro. Like, if I'm totally fine kalau ada orang tak agree dengan Tarik, go ahead. He's a friend of mine. Don't agree with me, go ahead. I truly don't care. The problem come bila kau masuk, kau kecam, kau maki Hamun dan sebagainya without having a proper intellectual argument. I'll be thinking like, what's the point? If I'm gonna make out a point and kau tak agree dengan aku and kau deal dengan aku intellectually, cantik. Tapi kau kecam, kau maki Hamun, muzahar tu muzahar ni, I'm like, kau pun buat dosa juga. So Tarik buat benda ni, Tarik berdosa. Okay, Tarik dosa, whatever lah. So orang maki Hamun, cakap Tarik ni bini kau tu lah, bini kau ni, maki Hamun, buat fake account, gedebak-gedebu. Dia buat fake account, AI kan muka Tarik jadi gemuk kedempul, berjuta, beratus orang, beribu orang komen dan like. Semua tu dia kena jawab ke akhirat. Kenapa tak fikir benda tu? You dedicating part of your life to buat dosa kering hari-hari, and dosa tu compile setiap hari sampai Tarik maafkan kau. At the end bila Allah tanya, takkan kau nak cakap Tarik buat boleh? You can't say that bro. Kau kena jawab atas your own decisions mah. Faham tak? So yes, I love this guy for the sake of Allah. He's just a great guy. Tapi ada juga benda-benda dia buat aku tak setuju. But again, apa yang aku boleh buat is tell him to do this and do that. If he's not going to follow, I cannot straight away say I hate him. He's a nice guy. Towards me, he's a nice guy bro. E-book dia bagi aku percuma. Because I was the first guy baik dengan dia. Call dia, tanya kau okay ke tak bro, aku bagi kau e-book percuma. E-book tak payah bro, aku nak beli. Tak payah, aku bagi kau percuma. Engkau kawan baik aku, Alhamdulillah, give you percuma e-book. Ni aku nak beli yang baru-baru dia jual apa ada madu kacang semua kan. One kind of thing dia tengah jual sekarang ni lah, makanan kan. Khalta. Dia nak jual benda tu. And bila aku kata aku nak beli tak apa, just give me your address. I'm like, no, I'm gonna buy. I mean, friends what friends do lah, support each other lah kan. Tapi it is what it is lah bro. It is what it is. If again like kita akan tengokkan balik ustaz-ustaz yang tengah menunggang agama. Aku rasa aku pernah buat video ustaz tengah menunggang agama kau-kau tu. Ustaz penunggang Ultra Pro Max, that mangkuk. Kenapa tak kecam dia kau-kau? Pada penunggang agama lagi teruk. Kenapa tak kecam? Okay, yang pergi pesta air, 3 perempuan dolar ke atas pentas tu. Jom cabar, there's one of the ladies there is Muslim. Cabar Allah terang-terangan, kenapa tak tegur benda tu? Kenapa artis-artis buat maksiat, buat konsert penuh maksiat, memang konsert dihaskan untuk maksiat, kenapa tak kecam benda tu? Why are you wasting your energy on Tarik? It's so weird lah bro kan. Itu yang peliknya tu. So kalau nak kecam, korang kena faham lah, like you need to have perspicacity lah kan, which is whatever decision you make is good, there are consequences. Kau nak kecam, kau nak maki Amun, kau kena jawab ke akhirat. Kau kena jawab. Tarik buat boleh tak? Bukan, dia pun kena jawab. Tadi aku ada sebut perkataan FUCK tadi, aku pun kena jawab nanti. So I won't be like, dia boleh, dia no bro, aku kena jawab. So be accountable lah. So all of these clowns, they're just keyboard warriors. Even after I make a proper objective point on social media, few of my videos, aku siap letakkan unsur agama lagi. Objective point, kau tak boleh refute as a Muslim. Allah says this, so kau kena follow. Dia reply blah blah. So you can't stop these clowns bro. So they want to go ahead, whatever they want, go ahead and do lah. Wah. By the way bro, can I get a glass of water? Dah habis. Yes, ambilkan ni Faris, air. Cakap. Jangan sampai kering Hidup dulu. Sorry ya bro, laju sangat pula bercakap. Dia to man, dia macam tu. Alhamdulillah. Minum dulu. Thank you brother, thank you man.
Okay Mus, Hmm. ada tak kata-kata kepada para-para suami-suami di luar sana? Para suami Kalau kau gemuk, jangan cakap kau bahagia. Kau pemalas. Suami-suami kat luar tu, lepas dah berkahwin, perut makin ke depan. I'm also guilty of it. Alright, I was 117 kilos. Now 106, 104, dah kurangkan sikit dah. Lepas isteri aku bersalin, aku gemukkan balik sebab malas. No excuse. Ramai wanita lelaki kat luar tu lepas dah berkahwin, dah ada anak sebagainya, perut ke depan. Oh, ni sebab aku bahagia. Isteri aku pandai jaga aku. Isteri kau memang pandai jaga perut kau, tapi kau tak pandai jaga isteri kau. Sebab if you truly love your wife as a husband, bro, you need to take good care of yourself. Na'udzubillah min zalik. Contoh kalau aku gemuk ke dempul, I'm fat. Somebody tries to do something with my wife, pecah masuk rumah ke apa, aku nak bangun macam mana? How am I going to fight the intruders? How am I going to fight the negative energy yang akan lawan dengan isteri aku, macam mana? Contoh ada orang ragut handbag isteri. How am I going to kejar that guy, bro? Contoh Badan berat. Badan berat, bro. Macam mana kalau orang pecah masuk rumah kau, buat tahi dengan kau? Kau nak buat macam mana? Kau push up satu pun tak nak buat. So macam mana kau nak protect family kau? Oh, call abang polis. So you need another man to come save your wife. Wah, such a... You need another man to come save your wife. Man, you are gay, bro. You are gay. Like, okay, bro. For example, kau call polis. Polis ambil 5 minit sampai. 5 minit orang bini kau kan. Then kau gemuk ke nipu, you're so fat, you can't do shit. Oh, aku bahagia dengan isteri aku, janji aku buat nafkah, aku janji aku buat tu, janji aku buat ni. Ya, alhamdulillah. But if you truly love your wife, you need to think at the bottom, bro. At the bottom, which is I bagi nafkah, isteri I happy, aurat dia cantik, solat semua okay, pergi umrah, haji, bla bla bla. That is all positive, beautiful things. Think about the worst case scenario. Somebody come and touch your wife. You can't do shit about it. You don't love your wife. Worst case scenario, you cannot do it. You don't love your wife, bro. Because things can happen. For example, sekarang ni, hari tu aku pergi Gemas, pergi makan kedai mamak tu. Ada brother pandang aku, dia senyum. Then tu, I was like, okay lah. I thought he was just smiling like a normal dude. Aku buat live malam tu, baru dia kata, bang, saya nampak kat mamak. Aku tak tahu follower aku kan, aku tak tahu. So, if that guy was a good guy, he smiled at me, was happy to me, alhamdulillah. Misal kata he was a bad person, dia ambil gambar isteri aku, macam mana aku nak react? Aku makan kedai mamak, tiba-tiba ada mangkuk lepak meja sebelah, isap okok. If I'm not physically and mentally strong, how aku nak tegur dia, bro? Be like, bang, jauh sikit boleh bang, habis isap okok. Dia mau buat bodoh. You can't do anything, kau pindah meja. Kalau aku tegur. Tak tegur, aku campak air kat muka kau. Kau nak fight, jom, tak ada hal. Because my point is this. Memang I'm not advocating for physical confrontations lah kan. We need to do our best to elakkan physical confrontations. But my point is, if somebody is going to try to touch your wife and you can't do it about it, you ain't a man. Don't come and tell me you love your wife. You don't love your wife, bro. You just love nafsu kau je. You can do all the happy things for your wife. Bring her to candlelight dinners, buy her expensive dress, bags, phones, gadgets, you name it. You can do all of that. But those are good and happy things. Let's think as a man, kita selalu fikir pasal worst case scenario. Pasal tu bila start business, start podcast ni semua, worst case jatuh apa aku boleh buat. Kau dah fikir semua benda tu dah, bro. So worst case scenario is somebody is going to pecah masuk my house and do something to my wife. What am I going to do? Bro, aku tidur dengan parang under my bed, bro. Ada 2 parang kalau bawa katil aku. Aku pernah ditegur kawan aku, dia kata jangan letak parang, letak hammer. Parang tu kalau walaupun orang jahat tu salah, tetap kau masuk penjara sebab kau pakai parang. I'm like, I don't care, bro. Stand touch my wife using a fucking hammer. Kalau dia bawa parang juga macam mana? Aku pakai hammer. No. Aku kena bawa parang juga. So kalau masuk penjara, so be it. So the thing is this, bro. If you are not ready for the worst case scenario to happen to your family and you can't do shit about it, you don't love your wife enough. So do your best untuk changekan badan kau. Ubah diri kau, belajar martial arts, belajar fight, belajar the basics, at least you get to do something, because most men out there are weak. Jadi kau kena faham, intruders yang pecah masuk rumah kau tak tangan kosong, bro. So macam mana kau nak buat? How you going to save your wife? So ramai yang cakap call police. The cops is going to take 5 to 10 minutes to reach your place. The fact that you need another man to save your wife tells me a lot about you. You're a weak man, because you need another man to save your wife. And in that 10 to 5 minutes, bro, anything bad can happen to your wife. Misal kata tak sempat pukul pun, dia sepak bini kau macam mana? As a woman, if she gets a nice slap from a big man like me, bro, done, bro. Gigi cabut punya. And you can't do it as a man because perut kau bonceng tengok, wah aku bahagia bini aku bagi ataupun makan. takut ke kan? Takut, kena takut. Yalah. Kita takut tak ada masalah. Tapi jangan ikut perasaan takut tu lah. Kena fight Do lah. it regardless of your feelings. That's the thing they don't understand lah. Ramai lelaki fail dalam benda ni lah. And antaranya aku nak tegur juga,
Tolong dah jangan isap rokok dengan anak bini dalam kereta. I've seen that a lot bro. Suami drive, wife kat sebelah isap rokok. Okay, kenapa aku cakap benda ni? I worked with Majlis Cancer National masa umur aku 19 sampai after COVID lah. I think about 24 years old I guess. No, not 24. I think I started at 18, 19, 20, 21, 22. I think 22, 4 to 5 years I can't remember. So dengan makna Majlis Cancer National ni, I've met children yang memang tengah stage 4 cancer disebabkan bapa isap rokok. I've met lelaki menyesal isap rokok dalam kereta sebab anak dia meninggal. I've met mak yang menyesal tak tegur suami isap rokok dalam kereta sampai anak dia meninggal, and si isteri pun ada cancer. So bila aku nampak lelaki isap rokok dalam kereta dengan anak-anak, dengan bini semua rumah, bagi aku kau bukan hanya lelaki tak bertanggungjawab, kau lelaki gagal. Like that is, bro, aku tak pernah, dia dalam ranking top 10 manusia paling bodoh dekat dunia ni lah. Isap rokok dekat kedai mamak masa makan, isap rokok dalam kereta bila ada anak. Nak isap rokok, aku tak kisah gimana dengan korang nak isap rokok ke tak, tapi jangan isap rokok dengan your loved ones lah. Ada juga yang kata aku dah 15 tahun dengan isteri aku, tak ada pun kena kanser. Allah tak bagi lagi kanser, kau jangan minta. So that is the problem lah. So benda-benda ni kena berubah lah. Banyak lagi point kan, podcast yang akan jadi filem lah. Betul. Wah. Wow. So itu ialah kata-kata untuk suami lah. Sekarang kita kena ada kata-kata untuk isteri pula. Ayo, ini sensitif sikit lah. Kata-kata untuk isteri. I hope no offense taken. Okay, I love you guys for the sake of Allah. You guys are my brothers and sisters, so please no offense taken lah. First thing first, kalau ada, nak kata macam mana, kalau suami balik rumah, suami bekerja, if you have a good man, a good husband yang buat terbaik, once he's back home, if he likes a cup of coffee, just make him a cup of coffee. Jaga dia, jaga hati dan perasaan dia, jaga status kesuamian dia. Jangan call member kau cakap suami aku macam ni, jangan, don't do that. If you have the time, if kau memang okay, tak ada masalah, if your husband touches you in a good way, in an intimate way, for example touching your hand, touching your body here and there, hinting to beribadah sama-sama atas katil, for example husband and wife, just do it. The problem with women nowadays is, because the fact of the matter is that, again, apologize kalau sensitive sikit benda ni, the fact of the matter is that women are the gatekeeper of. You can never, sorry for my language guys, sorry ni fakta you cannot fuck her if she doesn't open her legs. You cannot force her. You force her, that's out of her consent. You can't do that. So women are the gatekeeper of. I always say that to my friends. That's the reason it's very very important to find somebody that makes your world beautiful. Pernah tengok kan banyak gila kes suami isteri berkahwin, isteri punyalah cantik, out of the world punya beauty, still bercerai. Bila soal tak pernah dah 5 tahun tak dapat, 3 tahun tak dapat dengan si isteri. Muka je cantik, but she never make his world beautiful. What is the point? Oh, all guys think is about, yeah, so that's my wife. Another female, what's the problem kan? So my point is this, women are the gatekeeper of. So when your husband comes home, dia tired ke apa ke, kadang-kadang if you want to have that thing and that activity with you, just give it to him lah. He's been fighting, berperang dekat dunia luar ni for 6 hours, for 10 hours, kerja Grab dan sebagainya, balik mandi. Kalau dia nak layan-layan ni kejap lah masalahnya. What's the big deal? Because trust me, if you do that, your husband will love you even more. If he's a good guy lah. If you married to an and I can't do much lah kan, he will love you even more. Like for example, nak kata macam mana, it goes both ways also. Because kadang-kadang si isteri minta suami banyak lebih. The thing is this, okay, ini tips alang-alang dah tanya pasal ni kan, aku bagi tips If si suami balik rumah and si isteri tak nak intimate dengan dia, tak minta benda tu, and bila husband minta kau menolak dengan alasan yang tak munasabah, first thing is haram. Second thing, you're making him drift apart from you. So if you're making him drift apart from you, you need to find another place. So kalau dia nak kahwin dua, jangan marah sebab kau yang tak nak bagi. Itu yang pertama. The other tips, ini tips kepada kaum wanita. If you want to be intimate with your husband, you pegang-pegang dia, you nak sayang dia, tapi dia tak nak, dia ada perempuan lain. Dia ada? Perempuan lain.
Ataupun dia tengok, dia dah puaskan diri dia dengan malam tu dah tak ada mood dah. Ataupun dia ada perempuan lain. Regardless, both is still cheating lah. Watching also cheating, watching another girl also cheating lah. Why? Because we are men. We are wired like that. There is no way on earth bini kau raba-raba kau tak steam, bro. No way. No way. So kalau kau raba suami kau, suami kau tak steam, suami kau tengah curangkan kau dengan video pun ataupun dengan perempuan lain, kalas. Ataupun jangan mati pucuk lah, which is something I can't help lah. So kepada si isteri, do that. And the other thing is you need to, what men want. Because women always fail in one thing of knowing what men want. Nak berkahwin ni kan, si isteri akan fikir, okay, aku nak provide value untuk suami aku. I need to talk, I need to be smart, I need to read books, I need to have this PhD and degree so that my husband appreciates me more. No. You listen to your husband, that is the best thing you can do. Every man wants to look good. If you make your man look good, you are winning in life. Make your man look good, ladies. That's the only thing I will say. Contoh I nak keluar rumah, I nak mancing. Pergi mancing kawan-kawan, bini kau bagi? Bini aku selalu bagi. Bini aku cakap, pergilah abang, nanti abang balik ayam masakkan Maggi. Benda tu dia cakap dengan kawan-kawan dia, status dia naik naik kau. Like my wife pernah bagi tahu, sayang, B, kalau you tak nak keluar dengan kawan-kawan, cakaplah bini tak bagi. I'm like, no, if I say that, status aku jatuh, tak boleh. You bagi ke tak? Memang bagi pun tak ada hal. Dia bilang, kau bini kau tak marah ke? Tak ada, she's fine. Dia kata, you got good friends with you and your good friends need you. Kau lah lepak dengan dia kejap 1 hour, tak ada masalah. So and maksudnya, maksudnya macam kawan-kawan tu puji, kau ada wife yang bagus, lelaki tu sangat happy. Exactly. Make your man look good. Make him look like the big G. For example, dah balik rumah contoh tengah lepak. Contoh sekarang ni, tadi pegang-pegang tangan dia. You know how beautiful that is? Benda tu menaikkan status kelakian dia tau. Dia tu menaikkan status kelakian dia tau. Because it clearly shows that you don't care that other men are here. I'm going to love my husband regardless. I'm going to speak, I don't care. Benda tu. Contoh I kat rumah, my friends are here kan. My friends semua kat sini contohnya kan. My wife datang, dia dah siapkan makanan, my wife turut dalam bilik. She don't want to show herself, for example. And my friends be like, bini kau dia kat bilik. Kenapa? Dia takkan keluar. Dia malu dengan lelaki. Status naik bro. So my point is, make your man feel like he's the big G. For example, contoh lepak dengan kawan and wife pun datang, for example wife dah dekat sana kat rumah ke apa kan, contoh kata nanti saya urutkan badan contoh. Kawan-kawan dengar benda tu, balik nanti dapat urut badan, aku balik ni bini aku mesti bising aku tak balik lambat ni. Status naik. So basically make your husband feel and look good. You need to do that. Maksudnya kalau macam contoh macam isteri dia berjumpa kawan-kawan dia and then dia bagi tahu suami I ni okey baik tu, macam tu ke? That is exactly it bro. That is behind him lah. Dia tak tahu benda tu berlaku mah. Kan? Itu kau buat, kau dapat pahala lah. You have to do that. Macam nak kata contoh macam kau keluar dengan these ladies keluar dengan kawan kan, dia complain suami kata aku okey, husband aku okey, alhamdulillah, okey, tak ada masalah. Semalam pun kan dia balik awal semata-mata nak bawa aku gitu movie, for example. Tu you making him look good behind him. He doesn't know that things happening mah kan. Betul. So yang dia tahu yang nampak depan lah. Yes bro. Contoh macam masa I start kerja sampai sekarang, until now my wife will cook. Dia akan cook, dia akan bungkuskan breakfast, I akan pergi kerja, I akan makan kat tempat kerja, I akan makan. Tempat kerja macam area kampung sikit kan. So I makan with all my working friends. She'll be like, hari ni makan rumah juga dia. Bini kau, this time was last year lah, bini kau bukan dah 7 bulan ke pregnant, 7-8 bulan ya. Tapi dia masih bangun masakkan. Yes. Kenapa? Aku dah bagi tahu dia jangan masakkan. Because dia penat. Dia kata tak, because my husband love my cooking, I want to cook. Bro, they be like, man, bini aku bangun pagi pemalas bro. So make your man look good. One of the best ways is to listen to him, taat dengan dia dan sebagainya. Contoh kalau dekat public, hold his hands, bersih-betulkan rambut dia, stop dia makan ke apa in public. And contoh kalau for example if you guys are walking in the mall kan, for example kan, and terserempak dengan I, mungkin you tak kena I pada, so for example kan, you don't know who am I, you kena sorok belakang dia sikit, kena malu dengan lelaki tu, you akan naikkan status dia kau-kau ni. So men like that, they love it. They love to be looking good around other men. When their wife makes them look good, they just love it. Naikkan status ke suami. Me and my wife bila kita keluar berjalan ke apa, serempak one of my fans kata, jumpa bang, saya suka video abang, she stay behind. She'll never come. Oh ya ke, you suka husband saya ni video ke? No. Dia kat belakang. And bila COD makanan sampai dekat rumah, dia takkan ambil, I yang akan pergi ambil. Then tadi pun masa sampai ke hotel, I nak bagi water heater, and she kata nanti ambil water heater masa balik je lah. But dia tak nak buka sorang-sorang ambil dekat that Indon guy without me in that room with her.
She wants me to take the water heater. Hmm. Yang aku minta hotel tadi lah. Dia kata nanti masa aku balik aku ambil tu water heater tu. Dia tak nak turun sendiri. So this kind of things actually makes you the top G. Dia macam ni. As a man, there's many ways to amplify your status. But your status goes different level punya tinggi when there is a lady beside there yang naikkan status kau sekali. So it's very important to make your husband feel and look good. If you do that, I tell you, wallahi, if that man is a good man, he's going to cherish you forever, insyaAllah. Tips, Wow. tips. Tips, banyak tips. Okay, Mus, kata-kata kepada peminat. Tadi kata-kata pada isteri, pada suami, peminat pula. Ada ke kat sini je? Ada tu peminat tu. Oh, okay. Ah. First of all, saya nak minta maaf. Saya agak kurang post video sekarang ni. You know, I always say this, with big responsibility, with big power comes big responsibility. Spiderman lah apa lagi kan. So pasal tu aku marah dengan influencer dan juga artis kat luar tu yang dah ada follower berjuta tapi contoh-contoh tai yang ditunjuk dekat luar tu. Lepas tu tunjuk contoh yang bagus sebab dah ada ramai yang follow kan. So ramai yang tekan butang follow saya dekat TikTok dan social media kan. So I appreciate all of you. I feel like I'm failing in my part because I'm not posting as frequent. I sepatutnya post video hari-hari. Tapi sekarang hampir 2 minggu tak post video dan 2 hari lepas I post video satu. And seminggu mungkin 2-3 kali dia post. I rasa macam diorang tekan butang follow sebab untuk konten aku pula jarang keluar konten. So aku rasa bersalah, I'm sorry. So that's the first of all lah. And the reason means sebab I baru jadi seorang ayah, Alhamdulillah. So agak busy trying to get things done and stuff kan. So itulah dia. And kata-kata kepada korang, semoga Allah memudahkan segala urusan dunia akhirat korang semua, amin. And my DMs are open. DM me anytime if you guys have any issues to deal with. Kalau korang ada masalah ke, korang nak tahu ke, ada soalan ke apa ke, you can contact me anytime 24/7. Reply mungkin lambat sikit sebab terlalu ramai yang DM nak jadi isteri kedua. So kurang. Terlalu ramai yang DM nak berkawan dan sebagainya, nak kenal, nak soalan dan sebagainya. So aku kena filter. So akan ambil masa sikit nak reply, especially sekarang lepas ada anak dan sebagainya. Tadi ke sini pun patut sampai pukul 4, sampai 4:10, 4:15 sebab nak setengah anak semua dulu. So I hope you guys understand. And thank you so much for the support. I wouldn't be here with this guy if you guys didn't click the follow button. So I truly appreciate all of y'all. And itulah, harap-harap jumpa depan-depan lah. Boleh peluk orang lah. Kalau perempuan tak boleh peluk Tujuhlah. Assalamualaikum. Oh, Terima kasih, kata-kata Zahid. kepada peminat Alhamdulillah. Dia tak ada buat grup peminat ke? WhatsApp group ke? I don't feel like I'm too big enough lah bro. Yeah. Sebab contoh You going to be with me, InsyaAllah bro, insyaAllah. For example macam DMA dah ada dia punya fan page semua tu kan. Aku belum ada fan page lagi. Asli Walter semua dah ada fan page dah. Aku belum ada fan page. Yang fans sendiri yang buat dan sebagainya kan. So I don't believe that. I believe Alhamdulillah yang aku ramai yang kenal. Banyak juga interaction bila aku keluar jumpa dengan orang kan. Ramai juga yang kenal, Alhamdulillah. Aku pun terkejut actually. There's one university aku lupa nama. That guy contact aku untuk buat dia punya project university lah, untuk interview menjadi online. And dia kata dia punya university termasuk lecturer-lecturer dia semua minat aku. It's like shoot, I don't know that. And then kat kerja my mum, literally everybody yang kerja kat dia punya office semua follow me. Orang-orang ni interview pun kan, dia cakap Jai, wife anak you Muzaha anak saya Muzaha. Oh ya ke, saya follow dia. So macam oh my god, okay, boleh tahan besar juga nama aku sebenarnya. But I'm just doing my best to macam to stay true to what my dad taught me, which is regardless how far kau panjat pokok kejayaan, jangan lupa akar pokok tu. So I'm still doing my best and sentiasa beringat lah. I'm here because they've clicked the follow button bro. They click the follow button. Regardless what content they buat keluar pun they click the follow button. So I'm here because of them lah. Alhamdulillah. Thank you so much Mus sebab Thank you, hadir Zai. ke kita punya studio yang kecil saja. Bro. Jauh guys. To be honest guys, Mus sangat-sangat jauh. Studio kita daripada negeri ke negeri merentas negeri kepada negeri. Saya tak nak beritahu Mus dekat mana. Tapi memang jauh daripada negeri. Dia datang hari ni semata-mata hanya untuk buat podcast bersama isteri dengan anak dia yang masih kecil. Jauh-jauh datang. Thank you so much Mus. Thank you so much sebab datang. Much love man. I think this episode is you cover terlalu banyak. So many things dan insyaAllah Aku tak ingat bro. Terlalu banyak bercakap like bro, cukup. Even now I'm thinking like, did I give enough input or not? Did I give enough input? kalau tak cukup, yang kedua. No problem. Part two. Just call me bro. Part 2 Just right? call Kita me, tengok bro. macam mana insyaAllah. Kalau korang suka boleh bagi tahu part 2. Kita boleh jemput lagi Mus. Yes. InsyaAllah. So guys, terima kasih sangat sebab menonton kasih. daripada awal sampai hujung. Macam biasa, kalau korang ada apa-apa persoalan boleh pergi ke TikTok Mus kan.
tanya saja dia. Yang penting jangan tanya macam mana nak jadi isteri kedua. Banyak sangat ni. Mampu bini aku untuk video ni. Oi, akal. Okay guys, itu saja untuk episod kita kali ni. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. See you guys in the next episode. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.